enin kusi buadum asante achima mentia de hyekonkron oro so nya bibian kana no na DJ Nelson Kwame Asante Adepa Dumas DJ Fish Awurade Nyankopon hot a heli no ngotwenya moyo minim se choba ma me no me ne kasa ho maji o se so bri be yo be gbe wana me yeme me pram so Kwame Mabregu yankwe amenyom nazi mamenyom afena odi amamiya sa oda Siren Ahenkan 3.3 FM Yenyami yo Jesus generation nyame Methodist nyame Pentecost nyame LDA Nyankopon Presby Nyankopon Roman Nyankopon Mozama aye Yenyame nukuru nyame eti mimi anom asani abuabufu good sound engineering ni mpata mwe hey Makani mi yanchino no aso bia nsuro Yesu Kristo Onyaya Best radio station in the East Ahenkan 93.3 Best teachers, best presenters. Good morning to you wonderful listeners out there. Welcome on board. Asem Yudika. Indelende. You are called. Hey. The general manager of Ahenkan FM, Mr. Otuo Echampon, aka Apu Somai. Namenchia, the Federation of Ahenkan FM, Mr. Bright Echampon, there's a champon for you, Echampon you. Kada. And to the program said, Pakunkum Africa's Deputy Program said, Bra Nelson, to you the news editor, Afia Ampafua, Hero Sports, Joshua Ajenu. Finish hard continue. Hey, Namenchia, the ladies man, have been aquacity. Hey, the host of the morning show marching.
Wabomba ofori amanfo. Akwame chawo. Mapomu ya de. Woluma bugi. Kidiba. Co-host of Abraham Anamoto. Grandpapa na papa ni wani mukai. Grandpapa na kwada do ba dwumba na bezi abunu krom ha no. Udini kura jaza dwumba ni uti. Na da be za dwumba ni otim no. Ba to samia. Da bo no atem mia. Namincha former staff, former worker, former attaché, former lalaw of Ahenkan Kwame Akolomia. Oja. Wa with my Kolomia be against ni former boss so wachano. Na no here dey wadini. Emu e dey on farmer credit. Ojuka na dey enu wen ka na yo. I'm going to so Kafra way. You pussy. I'm in charge attachment for Ahenkan from her. Some who are there. I've been posting Timpoku sports diet, sports jam, sports kiko. Yesterday was your birthday, Kofi Ejiri. Happy belated birthday to you, guy. You be able to there. Achimga. Or the Shokron and one hour with that. A radisha water. Dangerous mind. Or to sponsors are cool. Kwame Asante, Saboy Saman, Sekukruwa, Segodigi. I wrote Wobag my address it said walk back. Namsa, send your dress bag, man. I Kwame Asante. Oh, who are on your name? And so we are to find to whom you are. Why they got cry? A Kwame. Egmema do ba hado ahade papa egmema eja wajo uhu pani na hu akwada enso ye bo adwuma no egmemu nya dan ka no pa no nsia ba ni party banku ne pa kontwa ni nankwiram ne enkwan ho na say minu e wa top plot there enkwan won do nya nkwala nkwan o enam agum na timi to half plot ya de ya wo to ba Hey, yes, to me on the moment. Joshua Caleb. Jumadi di Asem dika and Sembedika wa yampatam ha. Yampanfo ya efana akonone abom abaso. De ebia bibinti ebenum wuru afie. Na ya twoma dwen e de abaso. De ye ni da ho so mache da yomani so. Na ya tuja kakra guomachi. Said ye be ya. Ye nyina be keke ho ne aboa no odan ne mpatam manso across osubu abranase kotoko mchia. Odi wani kira gwanchi takrasi bieni. Asama nkase ukwa baby ti say ya event akwatia kadebu adua akokwa so ne adade anyina ase abnase ofo ase ayire bi epomu anyina kwasi tintin kwasi tetia kwasi ho ne ho abo asane awisa so akeka no zevo mo van vadwen epom ho nyina ye twetwa manfo adwen panfo adwen asiso said ye ba ye man ye kuro betimi ayeye midin di achenkwa na menum bremu Ghana's international killer abobonua. I am the original abo zige agrada was a stealer ngo ye wia kwaku anim kusibu adu na producer kum host co-host minini mi na dwumadi asia battery so your deputy program said I found no run nurse no usu ona na daruma no pa bi o say ne bread no de nwum so bagie tata so he is part of the production team. Say live on Facebook nsua na say Kwame Asante daruma we pia tu se kukuro your producer na wosuro ade no so abadwuma no pai ano your friend prof unyanu ha o ka che prof say eja wo mra pa no obuporto ka se wonkwankwa production ba bi ho so si yombabum yo na nko ho na nkware yamuno so upa radio afe ana udwan kwa nim kusibu adu yebre ne enko radio papa abozege thank you. That's it. So sorry anopa ehi na betie
Usora nupa Ahenkan, Ewia Ahenkan, Enumre Ahenkan, in the midnight Ahenkan FM. And let me tell you something, this station is a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and cheerful. Okay, you can enjoy yourself, courageous and cheerful. Courageous and cheerful, no HSLA. I am a few at Timasane, Abu Market. Beton Kobi, Beton Dene, Beton Katia, Beton Mamma of Local and Yamade, Beton Money, all peoples, Abozage, Bayanum, Yahu say a near J. Did a Bayanum Nene. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. So that into the end, and the uncle. If you do good, Where Papa? you do for yourself. Where my who? You do bad, Where Boniswa? you do for yourself. Mamu go for Yami Famu Kwamro. Say. Akwabi di azu class yo. Ampofo ajenyu no. Man tana ba moto ni no. Amu tinya nsanyum kakra. Let me for me na do so no. Sika kwa. Eyo kukuruwa. Eka mi nwa bibia. Eka so abesi na echi. Eti wo dun adwadwe pa. Uye bibia ya bepa. Na yo bedua no. Enu na obetwa. Wuni obrogo kabe. Ensida. Abrabo ya bodi ebebi ebete so aba. Me ya papa na mbesa me ya bonu aba kume. Kwame, uya boni ya uya fa. Kwame asante. Ese wara. If you do good, you do for yourself. You do bad. Akolo mi for yourself. Obi wo ha. Was me mafia. O mafia na gede yi. O mafia na ya den. Iwiase abrabo yi. Kwa na betwa no ho. Edi mpanidia ma safa bo nipa. Wodi aye yese tam ina nipa abre. Wodi akwaso a. Wo ba to samia. Awrade hu ye nyina mabo. Akwa bitinasi. No e den. No ye yarefo. Oh. Oyo sesefo. Sasade. Professor no nam. Sadia ni die. Mana dia ni bidia. Mani sikampa. Wa mana hwimpa. Asem ba gombe. Oh, taxi driver. Mami volume. You do good. Na e den. You do for yourself. Akwasi ampofo ejeri. Bra ampofo nyame nchire wate. Abo nyansa nyuma sana uko. Nenda mafuadi abai. Ngugro. Ane na nese mupe. No said ya kwaye. Ya waya no. Eyo biswe. Said ya mi eyo bi ehiu. Eko bi nkuna nkuma wu. Obi so bo. Ne mo te ne obawu. Ofa adise. Uhu ehidu no. We know who. Obekunu afiri wi ase. Abafo mu tisu ni mapompa so. Mukiri ya de nzaku treti no. Say dede. Say. Sa. Nadie oye nese. Oya dan. Okoto bro. Papa no. Sister baby enu. Wodi awoguo. Dani manua. Anu manua pa. Bie nanua. Sit down. Osi if you Do bad. do for yourself. Ahisam kwa. Obi na assess na de fa ho. Os one side and kwa de hu ahi. Tubekunu. Ku ya nyangobo. So. Eja damu o. Intidi an. Na wa nyanso ahe. Mo. Taxi driver. Yeah. Pampa. Yes, truck driver. Asnabu master crosser. Yes, Asnabu master crosser. Ota, yes, contest. Yanko, I should say you.
Seriously. Rakwantala swan. Yeboah Sinanyasi Abrase. Yeboah Sinanyasi Abwate. Sukrabwa Kota. Sugobodia. Oda Manso Akroso. Akwenkwade. Sakwe Didiame. Ansebi Ankanano. Akweni na mwa. Obochi amofreb. Awana mudi agro. So timodi. Nivuema. Osira pano. Zemode. Odani Mawo. Pano suna blomi. Ono die onimbi. Bibio. Eti Wakana juse. Papa miyo. Miya mamia. Wenchawo. Mamu ya papa mpatamha. Wenyangu bonsamu papa. Muyafa. Hey, wara. If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. Honorable Yawo Wusu Boateng. Honorable way. Former MP New Ahenkan Yeboah Humamo. He swear. In some cases, Daniel Odampu 20. So much. I drink to Asem midika. Odi Kwame Yeboah Jega. Kwasini Untuti Wotie. Yaba. Radio for as a tumbler as what deck. Radio Papa. Thank you. Okay. So, Quentin, we are Jumama Dancing Secondary School as a teacher. Good morning. Thank you for welcoming me back to my hometown, Achim Abuabo, and precisely Brim Central. Me ko ahomano so na madun komo kakra ewa ahomai so na yahreba kunu no mensebi me nsa kamia me wonfa oronyanfo ya Osu Boateng former MP Achimda former MP Asaniman so across abato empesa so former candidate no de niti anyeye ontimi anwini nenso still odini nyansa na nimde eboa odaman ne Asaniman so across honorable ya Osu Boateng ya manope ya mu Achim akwabo ya me de Ofano pomba kwa de. Nyankopon adom hu ye fa. Ye de Nyankopon ase. Ye da wase so ani udwumadi a udidebo a eye odaman ene Asaniman so across Wemra na oye member of parliament. Nyankopon sha bebre. Amen. Yo. Wafa na de nja ya fo no pani se emri bia besin ko ye hu se asanene ababo ekomuntuma de bom se omu si training college. Ewa sanene ababo hye so se de be a dachi bi eni akire no emofra be ko school ho no eba be aninti na omo ma bempenfo ewe impotem a se adwumade na ba so mo si school no wadaroma unu hu bibi ni hu bibi pa. Okay na eba ni sai na mu pagya na efri hi na ba anamo ba na wutui ede na wo ye de boy a school dan si ni ba so Yo me da ke bia asenene manso asenene aboabo ni aseni boy o maji ompe training college anani nemre mi the friend college of education omu bobo ja so omu piska na omu dia aye adwuma wo asase na omu anya no so nti asenfo boja ni ameka binu nti omu boy no kakra mitumi no me de mawo ye tosu yenu ni ametumi so me sa de mawo ana me se omu bo se me ni ametumi aye na me de ama hope for me say abwa za school ni say mebo modern na masi school the friend practice school say we say college of education we call Wesley College ewo mansia we want to practice school university for no universities that dani na we are practice school it's say young practice school ni tie papa international mo boss
sɛnea ɛbɛyɛ a mɛyɛ no mɛsi saa school no bi de ama wo ɛna medi kan sii baako company na ɛsii ne yɛfrɛ no Somo Trust ɛna ɔmo sii school baako ɛne na ɛdi kan a ɛsii na ɛtɔ so mmienu no mesan nya akonya no ɛna mede ma ɛda nkansa no a ɔwɔ asɔre wate asɔre wɔ asɛne si yɛ hɔ no mepatwɔ an nti ɔno na mede ɛnoma no na ansa na mede second one no bɛma no ɔn sɛ get one project ɔmu si a ne saa sɛ wei no aka wɔ parliament kora pɛ ne kan nti ne nkɔfɔ kora de ayɛ ne dim yɛ Ghana nko a na ɛsi sɛbe school dan a Ghana bia ni I call them schools without toilets enti ɔmo yɛ ɛfɔm bia ni bi mienu ɛna to ɛno na ɔmo de ka school no sɛnea yɛsi abrɔ no nti me district assembly that time na me MP wo oda nti me district assembly no me ka che district assembly ni me pese me de me common fund de me bisi toilet emawo ba me si toilet basa me si abafo janadia ewo asene ne aboabo kwan mu na asubua zion so saa time na me ye nje no so me kan say anu de me am ni corona na si nti me anu ye different enti we no woni me say o ye MP a ansana obetumi asi odi common fund na e bibi no enyema mienu na obetumi aye say odi be fa this assembly ni so na adwunko a awani do ani so adi mu na e wo wani so no odi be kire won na omudi ama contract enti omudi about for Janabia no 10 WC no ema ade owura bi a sebe wonya ne baby kwa di fi twa me fi ni so kan asante no e contractor so mu ni zo no ko ye urban planning ne wa ye land economy or tech no sa ye urban planning ko ye juma was net ni ko board ni anti ye ni so on de ada inform ti omo ye no omo de man de mani je ye ana onu si sa Ghana bia no ewo aye nti na sese omu si sa school no a school ni mi nu na ba ku ye na ba ko ni e to aso sa toilet ni na omo de be ma wo nti me ye imagine say me two ball na ama wo nsuo nti eno asubu ade ni de mitumi ye da me di machine no me ma machine buy no o si e ho no e ko ha machine beka nti omo anye e na car toilet ni wo nsuo ho na nti a isi sa school ni yenu no ya anye no ayi ni se mi ma ni so ade hu ni se me pese efi keji ekopim ayi ye friend JSS 3 obi ko ha otumi ko sa afa ko ho no mo asani aboabo kwan embe ho no na no di methodist the friend new site ena ye ma no ni mititiwa isi ntu bo se six class mienu ene esi ho enti efi KG1 KG2 akopim JSS dan ko ba ko beka se omo ho no school penifo no pa ana district assembly no pa mommi no betumi aye na eno kwa o dia bibi e friend crash se betumi asitin kwala petofin wa ansa na o betumi aba KG ho ansa na o mato aso enti we ni ade a me kan me se ebo a me se won a me magi so ma se mi na no Honorable Mo ene wo bosha wo share ya wadi so na sabri a me ne wo kasa de yetiefo a ehwe ye Facebook channel that is Ahenkan 93.3 FM ehu adwuma mo ye ya ye bedi Ghana mpanfo ho ya no ye wura nso aho sesi ade adwuma wo ye no akanwuram school dana nkasa mu afu school dana mu hye mu cement e kan fom no ehwo ayetatan tan sabin producer say that way e ban sika na edisi anase monfamna na mudisi school dan e wo no get farm project on say or the time parliament me na me di mo akotin pa wo school in semu enti wo committee ni mu a wo committee a wo mu bia no unya enhu faso bi enti me na me wo education committee a na me ye edu baby ko anya e me deputy ranking
ranking them Mumina can hear the mammy by no be beating a mijama or penny movie or chair, my dear. And I'm busy, my own family to do on. If you get one project, here the share means that, and I'm a bread, this is assembly. But Kukra, me busy, near tossing you, Nina, the ma, Duncan, they can't see my mind, Duncan. Nayana project, Nyanka family pay will be a contractor or yeah, at the office, they become a project. Send the bears or yeah, ya wanye ni nso ani ehu na ono angasa oben ho bibia etumi ko ka chen dem adamfo ade a wo ye no won so wanye ni enti me tintin ni ti awa from say get farm project ni e de maame ni enu ba no mo think of mo maame 3 classroom na je say and am see there be mempe de pe 6 classroom block ni na o ka tell me say ko ehu na efu ana dan na angasa ngo Ehu ne edan ni mu nyina fu ankasa ye say enua obetimi atwa esisi compound na ya hye no concrete nyina honorable dia me pese me ka ekwesi ni say botai ne adwen papa wunya ne ade adwuma ne ma wo de ma contractor na yam ya dom gina mo na so eye ne de perfect my ne kama e de si wo but for the reason purpose ntia ye see dan no adenti na bepemne emfa so bia ma na enkura entafre events enkotre eni nwura agi school na boso a se bia ka nwura me di ka me nwanwa se wo kasa because bra mi fi akonya so aseni methodist omo na omo school mi ko bia ende ba bia madu bia omo na bo ame omo dan so paya bepimonne ye mo sa dan no me gidi se sa school dan no omo an really be good at enti kwara no mi hu so omo bai ho me ana me di mi botum sika ma assembly man e friend omo friend butirika Jesse ina odi sisi baby ana ye school dadan ena omo ba ho me a meeting na ben di mi ti afeni gombo mi mu sen kwara ko school ho nje ye me nwanwa ayi dan kansa na oche ansa na owie ne tosu mi no enti owie ni dan no kwa ni ni say group your friend sense busumi ntia na ayo de emfa say afi enti e me nwanwa say adan a isi ya apepepe ni mu ayi ina mi hu sen kwara nso ko enti e me nwanwa say o kan sa asem mo na tie dia ayi e me nwanwa che say you will district me no order and aseni man so across mami na o DC CCR oh no say ni screen ni ofi abo oba docha honorable Victoria Du ana thank you and the omu school no ana ni obai mi say ye ma post foforo that's a sebi opejo ye juma na ni edi kan say ukoko champagne for ne or school ni bibia woman tem ho na uti o mo hawo ne nema ansana bi udi bibi be so why nti we ye district mienu entem asem no first ne district ba ho ene etwam se ne be ya etwam sa no kwa sika sem ne nema ko yi nti sika ko na ye di ma district bia no ane ye di ma obia so wo tamale wo down wo jachi pramso what new and kwa ndi etwa mienu no se yenye sika mo enti this form mienu na on na so mo kom tribom any education office mienu no na so mo kom tribom na dan na yesi na omo mu ni se ye yinu ko je on peso so mu yusu mi nya me de ma so to form amati ni se nko fo se nkola na mo dan e kwan ni so ndi agire e kotoka any de ma ansa na e no mi de mi hu ate biaka eze me ya fora ya ti ni wa kani no e so ya machi e ko hwe besi e wo nwurem e sa ba e ko nzuo e ta lo ko mu ko nzuo e wo edi mu mienu e de ba ansana wa sa ko yi me da me papa si o de me ko school we sa boarding ye so ya no pa machi be 5 o'clock e ko sensuo wo before na si be enu ansana e jare ansana e ko ezi ye woka be fa o mo fi aseni de o mo akwa ana abo de o mo akwa ye betumi anya de boni but
me one say for there no show mutum there and nti omo man kwala nko school wo ho no and one say better ti only one show mu yi me ma kire ade wo go be 9 so enti land abonti mi hu kwala ne nam lord kwan ho omo go school de bia enti mi hu ne ama for fa honorable sasa na man for ke card ya na nkama di omo ho ya papa because me ti na me ko school achima sene no ata preparatory school ya na form na ne yakoba no pa wi nmire even class nyane ya na form koba na dia ya ne say ya di oman sika oh my god we nya baabi asa bebe ka se hyenwuram baabi ekwan tetentin bi ayentimi ko asane ne aboabo hye so kwan ho ya na MP wadawoma waboa me yasidan yasi ho akase ebeyi sudan keke yamana kawuram na papai steps awo nyina papai we yentimi mfa so bo embo onabo yawo su boaten de nja ye fro no pani say wo amamuo pen so na wo hwe boa eni esi akase ebeyi suo sese akọ odante for school yeso apa wo munya ba bi ntina asane dia wo kan na we ya boso kama apenti windows guano apu ese apu ko bebi atutu na ebubugu no nti yebusa empanifo se Ghana ne na mumpe ana wo bi adwuma no bi beto aso na ye o mahi ana ko mi ntiase ntiase ona bo wo de ye nu ni ntokwa na ye pesa manfo hu se wo penso na wo hyase na wo wie akase ebeyi so keke nti wadwuma so a wo yede som oman e wo sa project no yede wase nyame nhira ne yebedo mu asuko na ya hwe de eye na dwuma na sede sa asane ne aboabo hye so school vevefa yesi ye jesi nwuram ho a ese kwa no eso mtimi ya no man anya se no mkrom ha obi anu obeda nim se enche o ma pani be yi this for this on say education for school no district in Africa district education office wo ho then so say district in Africa and then you see me who problem o and then you see toilet Ghana has schools are here WC toilet home enti dan cancer and I'm a catcher and then you the person me anga me person me take initiative na me see at the DC district education no say sikana e di beye a form toilet ni no aka school for no ho omo fa sikana ye tua dan cancer ka on fancy toilet na obia omo aye na aye yina na yempe yini ntubo ho fancy nko na school ni no omo nya sa 10 seater toilet WC no mu ni India se bibia again e di yo I again e di enye bibia because obi pe yen wa se ni man so across ni odama demo da ko na mi so emma man temo ho school dan ko school in reality yen ho e di yo dan ha school pa ye ya yen emu ni o ma ko na ni mpa no e me ni esu go afọ ni si ko esu go dan on na ko ko school dan e si on ko obi wa ko ko be won mu fi dan ko obi fi nti mi won e ntia o mu ai tu na jeje mu wa bra sika o mu nsem wa school no ebi mu kra pe school ni bi esi o mu nya na school ai honorable me ma nkwa ansana maka Ghana mpanifo bi mu ya bro I'm telling you not to say you are one of them but minimum the ntia o sabe ya de o man nyina foto ebesi school dan say ne ama na kanwura manya sesebe enwura mu tu ba bi o sesi awo de honorable o mo hwe Facebook look at the comment o mo pass because o hwe dan na bibia ya to toilet was ya to ba bia tiles ne ade yesiesie enso ceilings ni nyina started drop it ni nyina adwirigu because one enkwala nko school mo ho there is no maintenance culture obia eno do ho nti na enwura timi afu dan nim compound no enua obetim de sika atwa asase afu ho edan na chinyina aise kumo pente di pente a chinyina wawai efedi adenti na breni dombia ye de oman se ye di animu ye bibia ye hwese mfa so beba so na emom no ye jai na pro na tete na adwurga ne asa kopa bisia se de babaye nukladie oman ye omadwuma se awoso mo hwe na asane ne aboabo suku a yesini fefefe si wono oman so mo hwe na mfa so ba so no so man hwe na mfa so amaso a demonstration kura me lead ni aye because na areho minim die ntia enkoda bi school omko eso pepa awodam patam ha
omo titi nuase na esua de ya kan classes ni bia bom enso we de yesia boss wa penti kama na ye mana kanwuram minimi de enti tona bo de da ase ye du besia na omo wa ba mu sisia no ye busom se edeba de pa ni problem ni nti a school ni amana kanwuram a eno so tete apansamen nyame nhira wo Apani ane ni kasa former MP Emma Achimda ene nimpotam sanso osabedi MP Emma adishare ewo asane manso acrosso. Now join me live on Facebook. Anopedu anan kamenta makuma masa but nukrenie miraho papa na ayabron uwia no akobo na nado danko akufado sobo uwia no akobo John Dramani Mahama sobo no yentimi ntina community musa yemubu ayent ye wodi abra Facebook mam wo fon Facebook wo so no fo ani behwe school dan yesie fa wani ebehwe school dan yesie na hwede aye hwede ya tena ho amana ye meme kai emra mu ba kwa so mu gigis ka mu bo ye bi ana wo me si mi betua bi ade we mi tua bi yesu school dan mu ka ta ye mu akakakaka abo da backgrounds me ba mu ka mi tua bi inti enkosi da ben ena bibini bewu se awose me ye bibi na da chimi ni wa ya bomidin pa inti bibini pa na wutam wa personal cash ena wudi si private school a cabbage amene so protect tan say nobody cares ye no ho where you don't expect Ghana mampani na nado danko akufaro so medo ho you don't expect former president Mahama Sanka na memo pension ye si ya wono so medo ho ye won potam ha no ya je leadership role ya na esi a lead na followers ne de edi akire na ede ne yahu ukuka yese wo taban na aba no dia is it your aban ungo aban abani wan abani miminu mienu se ye betena omam ni aye de sene fata na di mpuntu aba regional minister otewo district chief executive officer otewo minso metewo yenya ya aban MPP na woso NDC na woso yen adehye na ya sade say ebua na yeyi na adwuma we don't even found so bo nkobo dihye bia who is the leader to lead to keep the place clean when na your candifu as wo hwe na eho ye kama eho tenwan na nkola ko school ho wan sade areho edan yesia pentia boso fefefe yetime mana kanwuram adia ba ho a oh my god ade ba ho a muma ni na ho na braba ye gbesi ye mu atanche nipa mpa egbu atanche yankopon because mu ompanifu mu kwaburo kire mu konkran mu kokumase de kwaso nyina mani tua inti mu ntimi kase mababa di ade na me di we si mani so se me so me ye we na dachi me ni wa ye bo DC kwam kwachi din wo so bobo din bi me da ma agenda me di ba wi as Bloomba o se nipa baji din wa me panyi nche utimi nyi nya se bo he me tia me kase emri bi beba mo ntimi ni biem nya se ma ko live mawu na mawu afri wi ase ti nyoma me ye ne se ya de pa ye bobo mi din e ya de fon so a ye bobo mi din na no so nya me ba bu yate nyankopon atemo no omre omre kura se de ye hwa no ba bu yate uye ni ya o to uye ni ye wa nyafu no ba dwen se okwati committee fo bi se mumehwem so Odi Ahenkan bo obra pa mumehwem se kwaku anin kosibu adum wo bo obra pa da bi wo dwuma na wo ye no eno ane bedi wachi na se betena Ghana ha ame the get fancy ka akukuru we millions of cities ani yamanu kwa waste no I don't know say we kura akwasi akwa ehye say I sasane aboabo man ayiye ntam die ahosi ebusam na me ame bram busa ne session ase ana ana ma me Victoria du said the former MP boni din so no so ehye na ase ana anazia wo mu hu de 100 na no so de 100 wo mu hu de 100 nti na akanguram nana oh my god Tata Benjamin osi more fire them good morning Ahenkan Media Deroski streaming live all the way from Kumasi KNUS yana
campus. In fact, our leaders are killing our pride. Until Ghana become an independent country, then it will be good for us to stop. To stop. We need to work him. Stop supporting the two most popular parties in this country. Greetings to Judith inside Achiase district, and also Enim Kusi Buadum at Ahenkan FM. Samuel Apia any Udin Mo Tete Benjamin say God have mercy. Onyame hu yemobo. Na se anhwe asem ya dia no be kan no me be di echi. Na we nya aburo ni be yie pa. We how do you describe this? Say nya aburo ani be yie a. Ana say bibi o wa ye nim. Die ni man say school da ye Jessica di si ye. Tiasa nkola nya so mfa so. Ni etete nkola be o man ba pa na da kyen so e bon kokora na egufi a enkura so beto adwuma pa ye sha ase no. Crespo from Fufum, in fact, Ghana party. How can military men beat many people and also cause fear and panic to the whole time because of common mobile phone? How much is the phone? Ghana is a joke. Also, the other band, there's I don't know what I can say. As well as we go brim go for mobile phone, I go to what Bunipa Manipati. J. Alex, or more fire, chairman. More fire, chairman. Now, I'm from chairman saying. Areho papa asane eni aboabo so when ye kan na kwakwesi ahensem so wo ana bi muteti mantwa omunya kokobi nonuma wo munwi enchirima hunti wo kan so ya manu 2 series 1 ventra invia no onim wonim adwea ese wodwen na eboa ne yeye sanka asane eni aboabo ahensam dadia ko hini ni mpanfo menu be kom tuma bom akwa asam o kan say hey ede na mo ye no o ma ko catch assembly ni say me o hin waboabo me o hin e wasane yes yeso ni ade papa ya babesi ade ne yetra na apratete semo agro na mu di okrom han semo uya na ubebele mu po na akufo ado upa mankura no nkom school ana mom nkom enka no coat ana anka shirt ne manyina ye yie ne nana mu nyina ye yie onyame na ahira no waba ne bra mampani John Dramani Mahama ne ma ye yie ne nana mu be yie onyame na ahira no waba ne bra na meme ne wayakai miso hini ha meka de bi obi atimi nyame hu wo hini ha na ko hi wo ha ki abetra ma de ye nyina esika wom apratete oh nana mpu brawra ko nana de ye wate okofro boaji mantefo otoso nan akura de ye wate moma hwemu achi concert party angwa di agulo awara aguro no wo mani so me say we ya branche we ya baba wa unyi ba we ya youth we ya teenager sample fo omo nwimu hu say ya also boatene MPP aban ana ya also boatene NDC aban atimi ati school yesiwo na sa amanyofo mpoto no pa hwia nananu ma informo pom ha mu ye den mother say tam mi tongo nenzo me na yo mother kwaside die na aka mo kwaside die kwaside amudi ni mienu we di ni die benkum na we di ni die nifa ampe na mo bono ampe na mo bono munim die mo yo ba ku sei mo nwi nchirima ho. That is the main reason why politicians will always take all of us for granted, because they have come to know, say, there is no leadership the center can never hold. You people cannot tax them to do what they are expected to do. And I'm going to tell you, and say, Tondie, and I'm no tetie. Jumadi na fana samedika ejatu onkwa. Na sanka wo yon he na ukrom abaya timiesu school fe ya. Anka wo na no obi adabi. Anka nyansa kwan bi a wo befa so ma aso abapan ka befa so. Ya waka mo se ya no ya. Ya no be na ya. Eye passion o man ho do. Ene ye de ye. Enye otan. Munyumini ye mi tongo nanzo me na yo. When Kwame found course. Friend. When Kwame found course. Asanini abuabo eye Methodist Training College wo musi ye no.
I ne akangura no me found course call be our ban and no one san person oka and them yen segment by segment ye twa pani kase bi so ye hwere mi so beba fia ye twa no oba bebu san ho asem people inti bra man so na ba tuja eni atem but kasem na da ho no hwe Facebook nursing kwa won fi komo obedi pakwa ne wura ho enye se wadidi ankubesu wa riba nkupa na manu mo kwa no mo frɛ 0201944485 0554820910 patro bra ho so na asane ni aboabo training college ayesi ye school da ayesi amana kanwura mu no emabo mampani tiri so ena emabo emperufu eda no mo hwe no monye hello ana ajiku no amanfo ani abre hello Orisha ba me mu ache Yeja you are for sana ka se friend the from me fana abuaje ye me ye mo ma no manso na te Kwame abuaje manso you asama da pon so ye kani ye trem pani fo so sa de ne de aka mo nyoma de play to ame ku de play wo yim ku e dan ye ku de ma ye ti ade ti na ye o mo ne bata iti ma no mo me ye we have been manso asene ani odan ante pedi nya ante ye ja fa de kese e ko la be de nya di ko mu a ye ma bi fu ba bi me ko su wo ho so mo pa ye tro omo mo ba di na o no mo ja ta de no mo nya ma ye ni su ya u bi Yes nyami shira papa ono su di odi aba sisa mo hwe na mo mpa yemfenche school fufuro chamu hwe na mo mpa yemfenche 0201944485 0201944485 and 0554820910 memo achu Yeja Orisha ba pombo ko de nyame adumo de nyame asimpa cha fro so ka se free efrem abraham ka se fra sene yo ma anti abna Ghana vote you ahemfo ne de omu to nkwa nkata me da so to nkwa omu nwi ntiri ma ho omu nananom ba omu wo sika nti no omu nwi ntiri ma ho de bo machi no omu nwi ntiri ma nso ama asene ne aboabo school no enkoso na yenso ya ma ne ye nananom ntimi nkobi that's it nyame shira o memo ache Ojo so odi. Orisha ba pono bako de Adom Odi Ahenkan Kwame Yeboah na so no odi my fo e. obia ho ye mpacho fro sana ka se free E fa me na so me ka se free after no. asane de she mpacho ye tie o yesuku aka kwan ho na aka nwura me ne edi nkomo yi Odi Jamanyofo no omu problem ni se na siaye na okomi Emmanuel me na memra mento aso. Adum edi enya papa me ka se school en check kra ofre after for my DC Aletin ko mu bisa no ho asem anu yi ode ma won say e ho na kwa wa en check kra no ma yo ma gen say on person mu school down for floor e kwa bia nwa we kwa ba na wa mu ka mu di ntro odi one aye interview no one aye asema mi Aletin kun kan no wani da men kai o wani da dia mene ne kai no na no yayi event clinic no ko ba tape no wo se e kwa wa Etomo yo maji so besi school down the floor. La bridge bi kura wo ha bridge no mo nyei. Eto bi sa na bridge o mu ntimi nyei. After mo kan say no no de o mo fa nko wa yi. No mo hu say kwa ye course I to too much. Don't want traffic. Don't person say school down the floor. E wo baby de mo mo. Na tete no akam. O kan ya go si say woni that time no mo ebu ayo mu ti em so mo agin no na nko bankuma na sa agin na yi ko mu go si bed na nsuo. O di o problem. Where ye and me meto aso enu ti ene ye ne yo enu no bi lega te na o asani Roma school yeah ko school ha e mo fu bi be ye solar ho solar no ti e ho ko so 1.5 billion as ye mala to for kran gan kwala be ti na ko ka obi tani be na edi eni se ma organize classes it's a true for kran ko ho with that like bill e wo ho ke de nye duma bia na wo ho betum na odi ya brother yamba no for no do atenso mo ya bro wodi me gi wa me ntiatie
So like we were how we are ya chain. I'm more organizing crisis to keke. Say go you na mo ko fine and eh. So la na ho keke nya media 1.5 billion. Unsa achemfo ade ba ko ade abo ho abro ahensemu manso so wugitum. What is it? Say out my hand sense. Yes. I say tam. Na Yakopon want to say mo and go say ya and go be able to be penny abedi tablo bia o la so get o ma wo next group. Tietia me that's yo. Mami ko mans na me ne contractor I will see school ya honorable ya osubu aten abodi din wasem nso emon komo Ahenkan 93.3 FM. I remain the international killer abubonia. Good morning Reverend Nkansa. Good morning Captain. Ejana pon bokode Yankopando. Gede nyame ase. Me se me bisa o no krasa wo na asane ne aboabo hye so suku dan fefefa yesiesi wo no wo company na bind ma wo si no krasa. Bacho no kre. Gede nyame ase. Adwuma no wo ye wie dan ne akire di ma ban ana wo gusu a wo ye na sika bia kam inti na ye gya singurem wo sana na. Juma no dey so far no me wo 95% complete. 5% consultant ebe ne final inspection na adwuma kititi o a nko yi say rectify baza no na aka but adwuma no de who am say who wo eni so ye wia ne sa. Okay. Na ayembia wo de agya ye ne wa na tipom ha ye ne mfaso a woda manya wo so as a private person any abanwuma abande ma wa wayeyo ane nyina so edi wo ho adanse say wodi wani hwe the current state of adwuma waye aka just 5% a wa wo kan to saying adwuma no de me as a contractor may adwuma bebre no my year to the satisfaction of the Republic of Ghana. Said yes, a dear you may be a mamma, the dinner misru yeno. Sa na my year edu ebi. Says here school a kangurem. Where you ma we nyina no course 0Z. School no mu afu. One says school a brand na so enimu ho no. Etimi afu dua agya wo de seka na wo de betwa ne say kim. Odi Ahenkan your last inspection and your consultant DPMC. Omo ba say no na ke ye hand over ama authorities ni kire asane ma so across so. Na omo kire ye adwuma nketewa be ye me se bia no na meka ho asem no. Okay. Ndi ama ye fana hand over no anya adwuma. But the site ho if you said because there be another bedroom no na said when meeting ya na baby a bedroom no see you ameka as we know ka say ya buma get the year demand ya ko yes aban obi tuo so won tuo and the some no ti u bazo je say adwuma impempen so wa ya du a wa wo se wa 95% no aban tua wo kan nwie ana watua bi Juma started in 2015. And I'm moving here, Ben. 2015, 2019, Anna, you did do 95%. You know. Now, what happened is it seems some buying Ankasano. So, who say all the contract in many Pano Nisco Bition? Because I don't know me a jai. Because or the Jumada to tender now your contractor who pay Jumano could actually not go pay Jumano, they are got your site, Obia Mauska. Yes, we do Anoma prepare certificate. Who prepare certificate now, but as I need to Jumama prepare 3 certificates. 2 was 2016. Brana Mahama official, and I had Domina, the Tia Bako. Second one, another bells here, prayer. This way, crowd and you will be a defa. It will be a very simple one. Kramanu do Jumana. I buy on the budget as I know my Juma. Also, there be no more Kasa, a coin way, and the most cases, you know, in the contractors. So, no central government, but politics, no one can crack. In Jirube, yet they are Gosway DC, yet they are far, yet they are going to say, a Juma that way. Semi blemu honorable Alezinkum
na my tiafo na menka no kre Adai. because yes on my boy let's in community so ye ba mi na waye certificate am prepare wa sha me assign akodun kran central government no ono timi go diska Professor Tamis time near our system who said go do after 3 to 6 months near Frost here to check your money called this is assembly for receipt go to check a free mama time we had there another time we go there hey worse now over so because the best be juma no number draw ana no number draw but momo the dabia time the team 2021 1 but will be a juma mo be aka no no so the cow be there tia Oyiwa. on the system now wa akwanya yanya ni we you contract be any one ma one wa akoto ni machines and say wo workforce we you juma no be permanent kwala akogu visa menya kwa and your system no aban first come man wa ko di na juma na ka ho ye wa ye no wa udu siga ye and now be prepare surgery ni atua nti do be ni atua ya na ne wo wa ye no wo be ka fie ba who's the contractors yet the politicians so to my radio so me kasa no kre and the central government Baude wanya gugudro ka o I mean me kasa me no me ka o ma majuma ni bi ma nya me be Tia. Na Reverend Cancer ti si ano wo de asabin predators adwuma kra ban tua wo kanwie na nso bi o man ho do ene wo mpatam se de be betu mponti waye ama me metima kasa ba bia de adu de dan ya boso apenti de ye betimi ayusu nti agya akanwuram man se adan papai abran na so nyina enua fufu enya no wayo esanse enipa ni wonti no maintenance nkoso tibia ya suku dan wisi wo mu no ewa reho anase ewanije Kwame for the past 1 year me go site order ene ekohwe matutu dan ni mu nyina de ensafwa akoguo ebi mabu ani awuram wa odi ma ani no gbo modi wuram a oko video a ode kire me se de hofu no me kra me reho nti anopa ya mangeji nkwala se ekira omunkodo ho na ya nya wo fefefe because ye nyame aduma ne ye ni pa aduma no sa ba me ti akakra ye ntimi ma wo fusa eji 1 year ni we see order ntia bia yentia me kakra me ma ho enfusa eno de me very sorry pa but ni abani ye no on aduma sa no okra oni ani de zo ko wa ko ye ampa what they say so usuma fidie na ni na ma fidie no ba ko so unta nkoso because enya kan je ni so enyi kusie but the fia fini akrante bi emetem ndi ba de no ago fidie no so ndi ayana enyema bi wa ya omaya ya timu no se wo ye Ghana ni na wo ya de a se be ya na je na wo ye na ase no no ko adwi na wo eniba bebre timenye na me bomba ba ye ma na nado so o ma to previous man no o mo bon form ba me ade bi kura o se se ya wa mama gonye hwe koko amamo ko to koko mu tua ka o aba ntimi metretrim ade ko ndi a ye ntua go na ba ne yo popular sa aso cases ni bebre o no ma me the person ye bi kura vira ban nti o mo to sa na ka na hwan e de no ayami de say ye woni pa bi ti se wo ewo ye mpotam ha sabin predators mu hu ade ye kokko a mo baka say ye kokko na ngo ka say tuntum because say ya nhwene ya ntoto anwoma yi a na chebedie dokono kwa suku na bebe wa pagasi miami suku atefa secondary na no emfama jampentu de bofa pom hai atu dan so enkwala tete nuase na eko school hwa bebe wa pagya dan akodu asia boso a pentin kama na yenya babi nko school na 1 year ni abantu ayenti tisi anopani oyiwa me this certificate 2 no it's almost 3 years 3 years sikame nyesika ketwa what they say in the end then ya duma say nyesi ya ni edi ye we ya anga de be dikura wode it is unye handover nintina bia sabin predators na ma hemfu so mpotam a eya aboabo ne asenne ehia sui yan ntimi organize communal labor sanse eyan adwapade na yan kododo ho unye efranse handover yan ntimi kododo ho nye fana handover enti aduma ne da so semensa
Okay. In fact, no credit me came there be but for the past 1 year, I'm in school more. Did you see I ya ba su ba ko ho? Oh, me but you say my catch say nyame adoma enko du juada de ma report and me. Let's go ho nyina. Wonim say dem tie kwa me. No correct. Ade e say de me crachi. Say your mind there, say me there, say you be there. See pia me ka, see pia me ka. And the man say, me your chini. Yo, and I answer about what I say, a Frau Jesu, now I can't assemble no crying at yourself over 3 years. We are Jumain, and yet I yet to your cat. Now, I finish on 9 see what, now you are Basuino, Uber say 15 a cop me grada, a hobby, fair, come on. Near Bella Dimpas, some bet your car, no handy over, now for your son for sono, or Chimay and Saka. That's about Ahenkan farms, no. Me de ma sorry, King of Greece, your business club, enterprise lunch. Okay. As I said, no, the club, no, be dobi, yantam, them ranch, why I'm near Jumania, and almost what they had money. Yeah, that's it. Why am I registered? Yeah, that's it. And then you are saying, Assassin, Obia may be down here, you bet, can't want some maybe and then you are now for you have one money. Yamisha power your great innovations. Yamisha. Me that's see. Now come try a catch you get from for the so mun try contractors ka na head time. Ni en found the debut omunya sky. Obi ko ye juma e bo man no dia ye di niske de bia omu didi omu take omu yo ye no mama. Obi a contractor no ko ye juma. Also contractor for including road for obi a juma e. No cra. Then omunya sky ni di. Nano na me bisa. Me de make one mama juma nyafa. Me da say. Because me yafu. Enu anu no. What they say? Nano na me bisa no abo am akwata opisa fam say adenti ne ye beto aba. Adenti your mind am bubu, omo your mind no ne am pesa, ye nguwu. Huh? Wo ye no man no pay that tax. Ye tie won tax ya, woni ba bia de ofa. Rav ya da say e man fancy na chankwa anu ankopa. Reverend and cancer contractor our no na we see asene ene aboabo Methodist Training College na yesi di aboa na nkura nya ba bia ko school a se si ade aka nwuram edanu mu afua ma hwe ye nkura zem ni ye na Ghana ikura wona be ni yama hey odan ha nkura titi nuase ekɔ school yesi bi shrapa aban krobata bi aboye mfi tambotiri o kan so tamban me tamban o nanu aban mpano vo me namvo do you me person and now do succeed in you have no idea but say your boy your bra say ya you better no succeed your boy bra say you better no succeed ana Reverend kanza kan ne kogo ogura go kare yintuaka wo bitia aboabo ma so akoso epom ha kuya no ye didie na dwapade o wiase na ekoko no wakoti koko hata boys bi opoma kwanso makromfo wo mutete koko akwafo ewia koko ya nadwo wa bon baya na wo okokari ayesiskani ho inti wo expect sa koko kwani no onye den wadidi ano ne yakoka ha mozi empaba wan empaba ansem mimi empaba ansem na wuni empire boma adodankwa akufuado se mnipa bi na esan kwan yo se nipa bi na chese wo de wuri mi de ncha bi ma nje no I told the beer me mom secret mom kan chiro bia obu a ono oba ba mu a on opeso mom kan chiro bia o onu kwan opeso yeye ni yehu na onu abo yesa wonu abo yesa wonu kwan opeso men se obeboa na yede na pete na obi anya ne so ne ne de opese fa no obolo igwe kemai wonu kwan me nipa 3 aka ho after talking to the contractor ni akọ next item on Asemi di kaju mediation 0201944485. Hello, when I'm nice so I'm watching on the sheba. Oh, Odi Ahenkan. Amen. Amen. Odi Ghana mpanifo no. Odi misi aka adeba kien. Hwe yakwan. Contractor asem okay kura no. No di school day okay. Put that way for say. In the scan yet yes, that's good. No,
Eti Ghana mpanyinfo yɛ ka deɛ yɛ wɔn. Yɛ paa deɛ fɛ yɛ mpanyinfo no. Odi. Mo na mo kasa aban yɛ ɔdan. Ɔte. Dumɔden na aban nti. Okay. Bɛtɛsi akyem akyase. Na wo bɛhwɛ yɛ kwan paa odi. Yɛ kɔ da akyɛ kofa apoli ngo. Anaasɛ yɛ kofa odumase. Ase yɛ kɔ da. Aje 16 Ghana cedis. Are yɛ kwata male. Odi. Who's that there koi? Yɛ kɔ da. Kofa apoli ngo. Are yɛ kofa odumase. Akɔ da 16 Ghana cedis. Are kwata male. Me oh Bribia me meshi on abo am akwata make it na pray with respect. Say you potama the rose on my boy form. Because to me me kan jam say wa be odan asphalt inti other connecting roads are airboard down in potam nyina no. Anwe ne se. Connecting roads are airboard down nyina anwe almost be 9 routes are with me the board down nyina anwe ne se. Mini ofura mafua kan last kan manu ye papa. Kafra when wanu ampa mpanifo na hwe ne yani obi atem. Yan kan adwen. Ampi. Shedro Kennedy Osenya ko. Odi. Tomba toba dia. Won waba ababi won be wani kama. Osha kan ti akoti krom. Aba chatin krom. Odi aya yo. Unim baby ana me pese me defend MPs ne kakra ne se on. Ebasa we ya kwan a enye MP asem o na ana o manka so ma no asem e na yi kamom ekwan ye no sika egum no enye MP asem MP ni de obetu so na mo akọ minister ne ho akọ ebia omo road sector no mo hwe so obekọ mo wode mo kasa me kwan ye omo maboa me ne ade ba say ye be ye ekwan pa de every central government ho so it MPs ni de to da bi akafra wo ma no na yi kamom into the about also you back why Odi minua uncha kwaya ma kasa dia uncha kwaya anase this you uncha kwaya mewa me da say no kre this you know I ofura wa fu frɛ no aba kwaya so oso da 2 weeks in there obecha kwaya no ni watwa gada amba sin ko edinkrom ko trading ko cha kwati kwa na ba tin trading ko e kwa kredi be 3 miles odi me no ka say me si be ko me si o de da ko me si aya o de bra ai da ko bra me se wa mate me da se papa ne wadwen cha wo de aba 0554 820910 0554-820-910. Let me pick 2 calls on the Asane Abuabu College, you know. Memoache. Eja Beni. Akwa fro Asana o ka se free. Odi chani o usata teacher Bedi. Teacher Bedi. Aja. Say na pomba kwa de. Oh, na mi adom ya hoya se da mo hoya no. Ya da maso entete amudi ma na janyame adom ya so ya ye tobe. Ba wo ucha madie ye pa o teacher Bedi. Ba na uta bo ni pa na kokko mu ma pa utimi de gu ya na era kokko. Sir Asane ne Abuabu College wan sam ne kameni o su de school de wani jimu pa no na pa so kire wadwen na. I asemo. You say the spirit of communal labor no. Asensi. Nokure. And when you pay no. Say o ye bibi na o ye bibi na bibi se nsimu mapa ni abamu adan ebu. Enti o men mu no efi ye man 24 se beji ade no. And ada o mo kan ye o man ye ni o mo ye o man nyina ma o man ni mu ni pe nyina bebabu. Ami ye kuro ni ye timu so ya hen ni bi so eje amwa no ama communal spirit ni nyina so atention. And se bibi o ho na se nyina ye kwakoye pe o obi atese no. And ka we sen ka hen no are very strong. And o mo to o mo nyama nyina yie. And na dan hu afu ye kwakoye djimo ye nyina na nke bi na nka ni ye do do na se enani o. And the school kura no so o ho na se and kwada na nkasa ho no wonu o man yes school mo beti a communal labor bia ma so na gwata da ho na se da ho and se anya man na ekoso o memu ni e di enya saa de ko
Now, Anthony, one of the radio stations in the north. Almost as a Krobison, the largest palace in Africa. Kromo really one year and Yama. Oh, Heno, and who are doing just a Kromi, Jamakrimati. Achim Kusia. I say, I see him. I have or Heno, who do that to Kromakobekun? Very good. As Yano, young for a normal to the idea and Batamuna. Or be ya point to one point, you know, as the going to them, and little bit town. If you know, young about the standard, I was about to drink, and young said, the work as a no member. Or be a my business in Pong, and any other thing there. You got a blame. Say, baby. Yes, sir. Dear Mimi sound, Mimi Odi Ahenkan Kwame 1 hour children, my dear, what preparatory school. Mimi, you ready, say, Kotoku Mahine, Mekwa Sumuno, say me your crony this year. Me already say Achima Babo, he ha, Mekwa Sumuno. But young Pataman, what in here? I don't need to mean Kano Grand Trehono. Because some Kwayo say, Obebuja, Obeshafa, and Panfoibia, Yam 90 Pedapedanka Cranka Cray, Obefrayan, Sabi Binia Yama Meboa. But on any to be a son cause way and Patamha. And will be at Tiada. What if you're a Grigu? What be a Swabeka? What die if you're a Grigu? What in you are that? I go you what says I feel. Ah, obviously, and Cheddar. Hey, 1900. Because you're not cousin, and close over him, not paying more. And in your cousin, I understand the other man or man, or he be. Atimenye jina so ye ni kuro no ko ma tena ye de apata agwene suban ye kuta ye mpeni ko ni bi no ene ka kana nti ni anu da so science ya da se papa nyame nhira o ya me fa last ko we na fe yansan ko interviews ni so me mu achi o yeda apon bako de nyame adom ya da yanko panse patro fro sana ka se free patro bin ko fi bosuntin do na from asunaba na matombo asade so yentrekwa ampa asunafo na yetikwati so obi anim wa wo sha ampa yenim na enye fe yetikwade yefe yetikwade ye obi anim agraba to yeti o kwata na ndizi ajira wo kan anyi fumienu ne de so moton asase bi dia eso mo make sure say Sudan is one with the mani kwa ho na mu ja asase kon de no ni ya me aduma bye bye akane dey simple ti asingushi asema na miami teacher bedi ede ye mfato ho no e more than possible to practice it anywhere in Ghana to the bia blame game no e say toyebo na ye pe solutions to problems or how number e kwan be ne be fa so ye be siesie ana meka no se ensase wo ahemfo nsem no mu ton dear they should be able to give us good leadership. I was some more candy papa. Young Kwame so. Okay. Me ko ahomano so na me ne akekano. Akekanu. Police abekumi o. Ehene akasa. Na no wada wo mame mu achi o. Ipa ke o mi juso akwa me mbase mebo boko me mbase mebo odi no ati ezansa wotia konyo tuntum so to wadaroma unkonwa din na nkasa de sen wadaroma ye la na drop o sa frɛ no la na pa choma mo frɛ no munya ne da homa ne yadwuma kakra e da homa ne yadwuma kakra iwe presa ba telephone lines no so na ma kyerɛ madwen akeka no ana akeka nu a ye koi achim akeka nu krobo primary school ene anwe ne se ene ye pese ene ohin owo kromo di nko mabusa ne sayem bia wonim de ekoso no anopan so yansa ka opani ba ko ewo ye ntem aha Owura Benjamin Kuku Baden oye Achim Odan MPP constituency no ono en oye secretary eda ikuna no obani amakwaba na pombo ko de nyame adom ede nyame aso no dan boko odan boko amanyoko ni mojo amanyoko ni yeguso bia boko wow
Wow. Yaton Safra Regional Secretary for the New Patriotic Party, Mr. Jeff Kunadu. Mujide so be journey. Enche bia obeba be kan ye ho. Okay. Yo. Na amanyuko no MPP mu na isi ade o man na hye musa mfie na yo. Odane no krabatan so na atua no secretary. Ede na mo ye de abo odaman a odaman hwe ni mu se be so ba pa bi. Yo. Odi de kan me din chia kese ebema achem odan krodue ni nyina. Okay. Na afi so mechia ye member of parliament Honorable Alexander Akwesi Akwa. Sharp. And the municipal chief executive Honorable Victoria Edu. Sharp. Ya no kre se Ghana adehye eto aba in December. Esan ehye se His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo ontoa na mambu so. And I'm say juma pa na odi no na asoga na fo ani. Na fe so omoma MPP akwenya se yensi omanemu ewo mbrahye bedwem. Odi party no ene aban ni na de eniamapa egu akwan so. Okay. Yenim se last year na enye afepa. COVID no ebe ba wiase afa na nyina amamman pi na no atofo mu kra afei na omo omo homre so. Okay. COVID no eka Ghana so. Okay. Na wo hwe nhyehyɛ ya president His Excellency Nana-Addo Dankwa editor akwan mu a ojidi se nyame edi Ghana ho afofie. Ampa. Mejidi se eniema ne nhyehyɛ ya His Excellency edi atokwan mu nyina no. Yebeye no baako na achoda afa ne ntoma pefra. Mesa ba so ahoma no etetienti yenya nana no yenko nti odi so boduam esa beba na ya to yenko mo twetwe ne so. Nana ya mo achibiom. Ipa cha mi jiuso. Yo, na me se wadaro ma se de be ya me nko nkotwa dwanti. Nkwanwa din no san pa na ebo no. Ipa cha nene Bafo apachu nene boawlo. Bafo apatu nene bawlo ya na krona wudi su ya fa kroni sen ipa jo ya fa kroni se akika no krobo akika no krobo body seat ya what the body seat mo. Okay, amanfo amu tie Ahenkan FM mo sanfu mani hwe Ahenkan Facebook live andi bafo mu school o mu kromo na ya hwe TV su yana. If I tell no TV no. I think magaze but for that you nya yampe you person nya ene yesi ebisi ase aboabo asa ni hyeso fefefe nipa ni ma hwa be ngwalagu ba for school we ayaban school na say yankran dia wadaroma if I tell ayaban school na se ba kun so yesi awie fefefe eno so ya hwan dia. If I tell and also your by school, now near where who first with the amount for minimum for and yes, no, and so now a buying student is a but the government no Satan to me. I'm why I will be able to Sayana. Yamatum honorable Amasi, and I'll be doing a professor now. Okay, this school down for far, you need to effort. We dear papa. We dear honorable Amasi, can no yam Rashibe Granima, Aquatia, about 1 person. Na mamu pension na osi fefe mamo. Lipachani, Dapa Pepe. Na si school fefe si mama, ade na wo Ahenkan FM fo se yentwe ni mehwemo. Nye school ye sema munjede na yenyam mbiem. Ipa o school no yesi when you see a Kenya na school na inu ho. Yesi school na mayen. Miso me ni head teachers for ya ka ho ehun CS. Ma CS wa ko hu DC. Sewon ka wo mu mra na wo mu wie schools no roughly mekare sa anye ekwa ba se 7 to 8 months ni. Wo mu ba bi mayen. Ni hu dada no se ni nya atiti mani nya adwure agu fom. Na kan kwara no ekwa no mu no se de u kanu sa pa pelete wo ma si bat wo mu mie mayen. Enti ana mani abri mi hu no. Tinana udia wani bira abri nyina no wo sira mpanufo se suku a honorable Amase na mamuo penso se mrache badwani wo babasi agina ne na so ma yesi suku yi no yemia no na wade hye no nko suku wo mu keke eno na hia ho mi ha kura no se uko behia na mobo na no nan kwara no pon awon ba keji fo ni panifo no ba nana koba mu so mu kan nana no se nene behia ye owo ni nyama yeti Biabia no one who ekuyen so was school with the anasi. In fact, I ho
ite ma me afu mi bebre enti ana mama mu Ahenkan se mu ka bi moi mi e wo den ho no se be pelifo ba be bi den na amaye na yambia aban crash pani a won patamo ene the current MP mabo mama ne se enkola no ko school dada ne mu no awowo be school mu ho ntomu mebie emunu ya no mamo ana mabo mpanifo amane bi pa cheo se de mi ka no man kasa de no kwaye go pani man ko mo na mi suma mi panyifo koe akọ wo muso e ma this yesu mi su mi bona mane ma oni panyifo no ko this ho up to date omo ai mebie inti sa school sabin preduasa tatantan ya bambo bia ni wono na still englanda zuko school ho ana munu ni siwa na enya hwe na isu to ikwa miti enu kwa ni de bum yam a shi mi yam miti anya na sa drigo ho a wa ni to ba ikwa first kwa e bibia ni odua ya de agi we de bibia betimesi o iti anya sam kitwa iti ma wi ho se pa se de be isu to yi na enwiri ngu kwa da isu mame e ya wi ho sem iti mani bra penyina eno no mani abripa nana yanso ya ba boa na ya ni mpanifo akasa wo nyansa kwan so ne ahwede won betima ya ni manim yai na mafiri dadam ho na makofu forumti ye toa yankoma twetwere so ni mpanifo atwenkomo de besi bia so be frɛ why wadauma bidawasi yanso ya dase nana sabo odi ni bi mansa na wako nene akpatu nene bafo Apachu nene buaulo. Bafo Apachu nene buaulo. Yaba buaulo. Yeah. Why? Yeah. Yaba buaulo pa. Nana ze buaulo. Tiezi buaulo. Buaulo. Bafo nene Apachu nene buaulo. Yeah. Yanko ahomanu su bieme na yehwe se yensa ebeka the head teacher of the school Mr. Isaac Intim. The rationale and the purpose behind this beautiful program is to bring development to our communities. And who adwuma ne ye enyo tan nti se bia wo ye pani na wo adwuma bi na wote se Ahenkan fo aso jaka krema ne haw ye boa no adwuma na efe ono bo ama se bia wo bia ye de wase ye wa mori adwuma school we de no kranie ha radio so kemaga se wa yi wa si papa efe edeye wo si de nso to so ahre na da fom ye na dia na aka nti omumia no ya ezabokuma na contractor ne yentua ne ko ntono so no onye handing over onya mfe ma aban bokuma ne yentua ne ka aban so de se ne kadin eya gufu ado aban ko aban bia ezo mo kadin ezo vie tito de ne tofo won be to ne simple sisi Radio Papa Abuzeke. Thank you. Young best radio station in the east Ahenkan 93.3 FM Asem di kajuma die no asugwa wutie no enche bia sabe call to akika no primary school mo near ne health teacher of the school na no ye aba we de aba wa ya de papa ma say ha ada na fasa no ye we de afa me na makacha no say no kwabia mehu oga na ameka die ni kwa se me bon wa radio so me mo because sabe bi nyansani asem wa ya ka kire wuti ye nka nkire wa no na de ama say aye de wa ya de ni pa de wa say sukun de wa si afa akono we school da pa de no kwani ye saje mejo an watimati wa ba tutu ni futuom esi bibi fefe say akasi ebekum da be ni china Carry any odu, Obana Tony.
Ura Benjamin. Onyina suma bre. Ura Benjamin. Yes, Odi. Iti odafo wo do aso toto fama. Second term of Nana Dankwa Akufo-Addo. Omani gini dwumadi ho. Odi no kwa 7 ni se omu nyina nim se COVID no eka oman no. Yen kase Nana the second term no bibia eko 13. I slow ana humba we party bentu to yen kase bibia eko 13. The me can say I slow. Na me kase yen kase bibia eko 13. Ba wuji tum say slow. Akoba ne sa ne se unim se yen revenue generation for 2020. Yeah. Because of COVID ni tema pi ekofo. Matemeba. President ankasa kra be kan say ene de minimum fire for fire ha to the meba pa. Yanko Owura Isaac intim ho. Headmaster wadawo ma yamu achemu akwa baba Ahenkan 93.3 FM so. Yajo nia. Na pon boko de. Nyanko pando me ho ye pa na mo so e. Yada Yesu asibibia boko. Nene primary school ni yeso na headmaster Mr. Intim. School ni din the Wadaroma. Ahenkan no DA basic school. Chese ya ban school said the nana kachire na. Ya ban school. Situation mu wo mu school ho imprempre ni te sen Wadaroma. Okay. Ni di kan me de aseba be mama se mama ya konyinya. E be share grievances. Me chia mo tifo nyina so. Tifo jo so. Imprempre the school no te bia egu mu no enye kra. Esa se edan amofra ne wo mu a osua de no enye bia ya esesenka ye de esua ko te na ho ese osua de si maye preya se be ya ki binya ba bi foforo ama mofra yi anyame ye adom ma 2020 no before election ne pra no ma wie edan fefefe kama ama mofra ya esenka wokom na okusua de na so me no kase on commission dan no kra na mofra na nya kwan akotena masua de edan dada na munye no na so yinsu to a bra na behwe edan no munyina ya teche chaka because yin scribi mu yin nua bi ne de abobo honorable wonbody aniku asa okache ye hwe ne live for Facebook ana ewiase nyina so hwe the situation na edan no wom inti aha na mo woni utikafo egina mu kyenkora no abele bebe abebe no ehwa pepepe yini bebe bi na ayeka kire se na nsem okora nkora ne ba na himfi be ka kyense wo mo school a owo kora timi ba ho en kore ti eza teacher for mo ya den ebo wani be ba ho so na nkwala na ehu no mama ka se hwe owo awu na fi mo prea na se munya no na makunu o ho no ma scorpion ni no aba uti enyi yi na se akwara bi hu kwakana na okano a asemaba foforo na aba a dan foforo si ho no mu a aka mo prea wo mu a saa ne ma we nyina emma na saa da no nyamfo amase na daroma one na ban MPP etam si wo ma no I am the headmaster what one na mabusa de enti potenti a ututu se o ma wi a o munya ma mu ko school mu ho nana anamone de ye tu bebre ne ko si sen de di kan me ko hu ye district director of education okay ti da me ko e kra no ni ho ana mo se me ntwen no beba ti me twen ya wo ba ye no ana me de tu na ni mu no so wo no kra no ho anamon wa no free DC ho no mu a wo be okay ti no kra start tu mu anamon dada kra so na me so me ko kan e de source you see yes aba ye de atu na ni mo ma ye videos ahoro ni ade bebre de akọ inte fa no say e director ni guasesem pa we de tan kasa na we de akra ni a ye nti ase say edan we si wona nkwara ti we mu su ade na ayembia obatampa amase matimi anya no se bi ono na mamu penso e bia na contract kwampo ye ntua ne kantina ono so aka ne to adwom se ne o mamu nkomu ne mamu nkomu chen o okay no kra wo mu se foreman na adwuma ne hye ne nsa no ken ni di nkomo se adan na omu mi dan adan aban de mo ka na o ma yete ase se e ka bie ni hobi nanza ni o mo ka Akufo-Addo ni o mo ka na ni nsi omu mi dan ne tie wanka na se ye pese yi hu
adane adwendwen. Said your former ika ayano cradia, and a young more than out of Danko Kufuado, Mamuno Abaso. Nancy, a backquest, a quack party politics, a war from Lubina. Our fact is a Bubiano no. Cause a man would time to obey Dama, a danafe, a danafe, papa. When the friend school dying. Efepa na se na ebe ya mo friend bi nya konya wuram akusua de na na se yaka headmaster ajako ozi Yehowa for do mo nhebo ena me shobo sa se mo ye nya kan ne nya ka kina me wia me kotoa so wonkran ekwan bia e wo se yehwe na edan a aban asi a forma aka to se ka bia ne akire no mukom no e be panyin sa kwa bia so afaso na makom na ye meye wo empotemo nso no o manya better education ye da se yo ya da masefa so say mo betu sa na mo di abo ayen na ye future leaders yin so enya ba bi partner na headmaster mo grants mo had you that school that way so my blackboard no so excellent school that way your blackboard is so excellent but the match excellent that blackboard is so school that we say your I know yeah textbook be a English textbook be a mo frane beto ana ya chrogu board no so say ne on ba twira kofia kama ma wofo na o ma hwe so de ato na umoto ne siwa no udi moto no go school on me ba cho moto ni nyame de di si on de no nyame de ba wo bi ba cho mi to bi me ti krom ho a oh okay ti una ante na go school me ti krom ho a mi fi ni school ni be ye 2 minutes walk oh wow Mr. Isaac Ntima Ahenkan from the Wasano Pe won so anya kukudu aka asem mu kra kire ne ye bwa de mpa se anamo ye betu na nso aba pa bi na enkwada nya ba bi ntina no mu nsia de no da ache ommeye empanifo papa emo man Ghana nyame hira bebre amen on hira mo so bebre that's it opani ani ni ka say akeke no DA primary school no Isaac Ntim ana yeneno ekasai no yebomodin bia say nsabeka ononyamfo okoyo awo no ena oye member of parliament ema akwatia abato mpeso aso ne abusa no walanyo awo akwatia ono so otia Ahenkan FM 24/7 na or the message biaba o say my name is Walanyo in Akwatia. The asphalt road construction started from Buadua and stopped at the Akwatia police barracks. Odi asked the authorities in charge what is preventing them to continue the entire Akwatia township. Walanyo we MPP ni people what can be as man obetwawe. I want ni tenedo onu abusem. Onu abusem say yemusem panifo no say dia ba de poten na asi kwanti a asphalt na mo ya ba Akwatia no omudu police barracks ho no o ma twentwen so yebekom ni abusa mo akwanta maami bia mani hu Ahenkan FM ye wo hin say maami bi amani hu okay yansa ka no nyamfo okoyo bat o se ye man be simanum bi na eja papa no se ye penasem ye fe na wode ani die hey your political figures bi opom ha akwasa wom no asa wom visa just so mo bum razo se na yenso mo hwe konkran ko empanifo mo kwan ne no kasa for the development of the area and the nation. Your political appointees bi important wa obaza sa wudi odwan ne baba pa ne chewo se die yo enso okoyo ya oba Akwatia yi go and see yana ne kasa so no be me brand wa chechesem no akono keke. We are building a very beautiful nation. Ahenkan Kwame Yeboah Wajiliga Ahenkan Kwame Yeboah Wajiliga My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Odi Ahenkan.
Ahenkan Kwame message kakra on Facebook Live. Within the Francis K. Oheneba say good morning, Abozigi man. You are doing a great job for Mad Dog Ghana. Me show free takrade. And that's all. Ewa Linda so the abiaswa was he oh Ghana. Kofi Odro say I came from keep up the good work. I am Odro Francis from Asante Achim Runners, but I am in Accra, dance man. Victor Osi, my country, and glad as we did. Michael Ajana one. I say good morning. I'm watching live from Kwabenya. In fact, your radio station is doing well. Keep it up. Me that's all. Kofi Odro say good morning. Odi Ahenkan Kwame Yeboah, keep the good work doing. I am Odro Francis watching live from Dansuman last off Accra, Ghana. And then Yamia do me and say company kese ba kwa studios ya. I had the ninti ni atoto road na bo. Nando nya kwamse fakan. Nando nya onabu bwa teja ko. Nando nya ono nya fo Kofi Ahenkan mafo. Nando nya my brother and the MP for the area, Honorable Alexander Kwasi Akwa. And then one year the next chairman for MPP or Pompeo de Amaro. Wajiri na. Maserium. Upompo mitawachi. Utibika sauko. Ujamu din. Na no mpakwa de baso awo. Ya de ba yiro by force. Said ya chechire de yira Kwasi Akwa no. Said ya ba cheche de ayire o. Ya de mapeja ko. One ampa de pa. We be apa de pa. And then yasin konyo Yesu ya nwoma hu. Yesu say ya kwa anya suku akanguram ni ade. Ye pa obi a Yesu e betima nsu akona nim. Chema bi wa Ghana ha. Ana ya ti se ni mpatamu no. Tricycle ni abobo ya ni ade ya loko. Ana me ma me mranje se mumusem. Waka tro mu se si abobo ya ira yengo pro station. Adamu yopo. Chema say no ni yadwuma babre. Because as we akwa so no but na nya no kuro benya boten wa chechem no. O say hey muni adwuma yo. Se mabobo ya ira mun konkanje brozifo. Na mo hwe so nya Ahenkan FM no. Mo yada ase yada yeye yada mabeja kwa fete sabana anopanya mi adom Honorable Okoyo a no ye mra shebetwani ma akwatia bato mpeso asosia man be 5 to 10 minutes. He will speak to the issue ya discusses here about school now. Honorable Amase esiawie na kasa ye bebia no ne nkola nako na omakosua de na da choma be enintri no. Because of that yensaka another gem. He happens to be the regional secretary for the New Patriotic Party, NPP, Urua Jeff Kunedu, Ewo Yefia. Akra mo akwa ba na no pay. Odi mejo so. Na wapumbo ko de. Nyame adaroma. E de nyame ase. Eyopa no pay. Ya tutu anamo bedru hede. Na nyame adom. Ye hu ye. Amen. Na ufri Kofodi aba na Kofodi atisen. Kofodi ayeboko ye ayiemu ne ewo ho. Nekre. Na mensoso na me waye bi. Okay. Ewo anomase. Achima anomase. Ai, wa odiem. Yeah, je bani crew. Je bani crew. In fact, ni hotel ho na me call. Hotel so dey come pa. E manda ba ku mi nu bi na. No crew. Ehye so. Ehye. Ho ye papa. That's right. Enti na nabusuafo ni bi na omo frimu kafra na me constituency chairman for Mpriso e ware fie ho. Oh okay. Me say raware no kra wadaroma wo na
ampa e won cry MC bekun kam go din someone bi anko ache me ampa na bibi to ofie ho a se wa wada roma o kan se be gina ware na chi no bibi to ofie ho a na sese mutusu anamo nti ye baye be gina so na me jitu mu se me ba yedase na me behwe jumadi amudi ewo Ahenkan FM because ye bia no woto nsafre me mantimi amba no kre ne wadwuma doso season is ne mu ohye na nwuma go kwam sa na odi me bae no mani age yedase I am highly impressed. Thank you. Yeah, wetimi aye. Amen. Na mebo abaso. Medase. Na mesre nyame nhyira. Ene ne nkan ko emaw. Amen. Me dwen wo ho a na me de toto me so mabrabo ho. Okay. You came from nothing, nowhere. Very well. And today me hu say onyame atrene nsa wo so enye kwa amen eye ahokeka eye openya eye nokuredie ene adwumaden amen ene nyame edide yehu ehu medase ure studio ha Mitrael say Enkran Studios bebre o ha we mo echen no mami ma we na fa radio papa abuzige thank you Odi mami trawa de ba ko I'm sorry yero ena me ka kire me host aye na me ba ye no okay na ye traw na me ko cry me ba me ne MC for Price Constituency District South eni mpanimfo bebre ena ye ba ye me anope na me count chro mo say my friend me constituency secretary say me ba o studio anti we di kan wo ho okay enti no me sra wonara me ko aba afi o mo ati onyo bi abo zege ajiba bia mo Jesus say zege we odi unim say me I grew up in a village. That's right. Enti no wa brabo etise me de ede nyankopon ase etisa media enne bebia de ma behu ha no I'm so happy because I feel say people coming from zero na sebinka ona brabo kra de nke be ka say condemn to the grebu ampo enne nyame atimi amma ne so adomara kwa ama wa dru sempempenso yi wa ye bibi and look at this studio odi Nyame nhyira wate amen Nyame nhyira amen the community engagement awoye no edin faso beba amen maybe na metie wo okay eye school na wo Akwatia constituency yeah wa fato ho so no I quickly called wow zabe yanso so ye ka bia nyaza wo ku ye pani pa ogana etino me sha Akwatia ma bosse sa school no enche bia omo komu thank you omo komu thank you no matter what that's it yes I see make sure say and some be say no say mo wanko nunumu amfa ma come on te yetikofo dia ente nukre enti dia wo ye no that's it o ye adwuma dia som o man no man Ghana e dia som enti odi me edi kan me bo wa so ye that's na mani age me that's it dia ma be hu o ha no say studios ni na mu that's mo adwuma dia mo ne santro fa ne dia na it's I've seen a lot but this I tell you that's it it is one of the best. Thank you. You can be compared to any studio in this country and even abroad. Very well. That's it. Enti nami nhyraw. O nhyraw nso. Koko anim. That's it. What? That's me gidi say nyankopon wo bibi kese bi e wo wanim a ode e ba bedom wo. Amen. Na ye mo ho ban. Amen. Amen. That's it.
Obani Jeff Kunadu Eastern Regional NPP Secretary na no pe Janini Okumane me ti wabapo mu hade anase enso yede ekoto se edefe na ni nyansa nyame de adom no amanyo sema ode ni wa gym na obi ye amanyoni a I see them in two angles say oboa se omani bedie eyosum adwuma na yenyomo akoma pa eni timu papa kwa amanyosemu a eya eboa amoma no so etimi die na enye obiwase enane na nsa na mihia owura Jeff Kunadu ache na ohwe na ho brase ni dedication and the readiness to serve the community. Sabi oba na yi ti ganye enye amanyosema na o man yi die ntino oba mpotenwa ti nkobet maka so beba na oma ba wa jani bibia ho se oba achima boabu na kakra no so betimi aka ewo amamuo ne yempotem ha odimu akotre no ono so di atodwa over yenimi say ye ira ha de MPP very dominant ewo odan ene ne mpotem yeto aba empre nwotwe ni nyina MPP ene bedim nkunim ti ya na MPP for hwe kwan ade hye wa kwan say ye chicha oman adwapade oman mpuntu a ebi besom so una regional secretary ma MPP chasa mamuo nso dimu akwetene pa ede na odan man bosume ene achimansa akwatia ho nyina ye redway eduru ho ede na omunhwe no mu kwan wo na nadodan kwakufu ado na mamuo ne fa toso mienu se wo ho populi bia betimi de ato yanim yo odi medase na menchia atifuo honorable with all the respect 1 minute yansaka akwatia MP na yabuku na fe na ahoma no edi aboan honorable Adaroma yamuachion honorable Henry Buachi Yadom AK Okoyo akwatia MP bibia boko akwatia de board na Adaroma bibia boko na mosomo te sen Yankopa dom ye ho ye papa na me Odi Ahenkan Kwame Yeboah Adaroma adwuman esimi na so me gina ma adwuman panifo nam adawase efi se ba ye bribia ye befrawo no uji aso ne kasa kama of air crasero ne kasa no ye ni so ti ye dawase papa Yankopa nchira wate amen onchira mo so ye dase ngofo ni bu ha ye from a so mfi se ye tan mo se dan yo wo mu mia ye koma so no mo babu yen yanso ye nya adwinsi ye bejaka ka ne beka na die nti aye fro ana no pani se akeka no kuro no school dada bi e wo ho ankora ne da so ko school wom akoye how their mom no mu che se honorable Amasei mamuo person as MP o ma si school dan no emunu dwan soko de asi ho akasa nkoda no bekum wo mu nkom dada no dada no ne ye TV so wa na ye busa se edeba de na ayo si akwantina still enkranda so titi baby say yo wadi me fa ho ama telefon so ama achi na mabre mamo so a blessed weekend me nye sure say bibi poti bi sa ho a esi kwan say bi ankwala no nya kwan enko school mu ho last year ye ko campaign na say during the election year no am say me talk constituency no no me koko PSA project no so ama odukro wo ho ene kromafo no so e de to manim say ejuma me predecessor no aye esi ho no akane man keten bi ho ama mo make a request we kai pa off head me make a contribution about a couple of cement of bags at the support to screening work and akane ade a so mo yet to make the finishing now mo we no and am say friends after the election no na as say yehwe na yeko commission say me no ka say say yeko commission project bi so a do say me ye MP or constituency ni mu no men kwa me pe entimi nko say me ko commission school and say project bi a me predecessor ya say me to aso say me consultation ani DC yo ho ani assembly no na ye peda na yebo na nanom so asabi project nso masa so ye odukro ho no mo so ama ye data convenient mo na ye to something ya kwatra asa abodwa abi school na fefe
eno nti nya say bibi bisi kwan potesa na when say in collaboration with the assembly na say DC no enche ebekwa ko base project na anya no nko market bi so kusi ebi wo so abe ani na so project a me project sa no ya say timi ko bia no na amanfo timi make good use of it don't enche ko bia no so amama maso ate musumu de atudwa. Oh, okay. Na yani kromo ahen akasa ene de head teacher or school na no so akasa Mr. Isaac Ntim. De omo kan say empra or what me best school mo. Enso to scorpion e best school mo. To na bo obu ne dem uka enche yen hwan mu nkopem da ben pot because looking at the current state of the old school there. Menyi ni sa assembly man bi MPB party pani bi ana omamu pani bi be ma ne ba akotena sa roof yase so okusua de. Yo, mehe na yetu anamo se meka se enche no ni menimu ya last week ya kra no na meni hone yo parliament emergency na committee sitting bi ntimenya kwan amuko bie school bia no sa yes let me school ba ko wo boy dua zongo fund no project ni bia no I wish I can mo hono mo asa asema okay no no so ka meni this no ne assembly no yin na etu anamo se na so mkoye na ka beye akeka no de no so ene na other projects aka setimi commission I don't think na me adoma se na me di kan se enche no me di hu nkomo ededa aka se yensa be kan na nanom na omo so etise se bi okokoye commission a untimi nko prepiko a ommo nipa se bi project ni sina na so na ni krom ho kotieti aso se aka kese aban project nti obaya wie amoso na behwe chire anu nti rene brano no so ye connect na nanom so ebam ene omanfo ho no so no so amudo ma dwen ba se wo that say da homeda mayen ya na ba edom wo fie san say railways ho no no wanchi takras na de fro railways no omo homeda benada nti fa de so koye commission bi na ukopeke date bi a oman no ni kromo anaso mko afumu anaso mko munyuma bo se commission no ankoye se ne ofhye nti me aye broad consultation na make us enche ye be wako bi school na amafo no so nya kwan atimi ayesu school dan no honorable ya Judy say waka already so die amansa nyina atenti wonso ye de animu no ubedi ubahye so na ya bo abaso say impo Ghana yeta hu say MPB ana political party bi o power no e bibi no wanwie afoforo ba won to aso ye maame amase MPP MP na odi ade ono na adwuma wo hye ase wie wabai watuso na mo say de wukai na wa hye ebode e ogide awurade mu say wo behwe na animanim ya mabia no menkwala na afiri owu afidie na se aba bangalo kakra na dwonso enipa ne ba de ade eni wie akwatia asphalt no wala nyo oye one of the MPP communicators wakwatia what the higher dream radio say yemusa wo say adena asphalt na aban hye ase no abedu akwatia baraso na anto aso ankokurum biem ede na esie say na amugo project na so all I know about that project no during the election time no mu ana say contractors not even akwatia alone it's over here, it's across board. Now, we say since our contractor and after the election, no, all you near my free site media and equipment in the house, you see, I say, oh, Bahun say, good one. Just last week, we need this honorable self-print crime. I didn't come on, no crime, I'm just briefing about it. Say, in our rules, no, and your honorable Takrasi stretch road, Nakasa fee or that when she Takrasi Ebado. Ya mo homo de ni mpenifo ankasa ntu ana mo a wa hwe aba da ba ko beti se kwan de mache mienu e be saying so started to just few days ago and weeks ago no erosion any cover to mo ye halfway no a flooding ama outside was even a project nankasa ba bi omo ye ya da beti na se cover nankasa da no e create problem enti anya akotia de nanko constituency ni mu nyina nyuma bebre ho no ma concerning roads no den ya contractor no back to site no ato aso na enen ni china na yenim enso nyama ne guso ho nko ade na megidi se enche obaba ko me ho se contractors ni bia start
call back to site how more you ma ya de na enso ye but we remu say honorable Amakwata ebehwe na wetimi ni contractors no ne esikwan bi ana say esese mo kwan na mbaba to adwuma so na be na afiri ho akwatia de ne de aka yi na rules na so mbe ya I think baby a kan yi no ho no me asphalt ne do na ka ne nto aso say o de be wura krom ene keka ho na o ma ya free ho. And then the last week ya say me no ka say honorable Supreme Crime this year ho ne me ne de ho enkomo nti when say no so ye na wo so ye enche contractor no ebeba site na wabeto na adwuma paso. Honorable Henry Buachi Yadom anope Ahenkan 93.3 FM asemi di kadwumedie so ene wase ne wada agye ene ntiremu awon so odi aman yankopon hirawo yankopon hirawo so na adwuma pa amoye we Honorable Henry Buachi Yadom MP for Akwatia Abato Mpeswa so adwuma pa Honorable Amase wie no wahye ye bose yenhwene nimanimanim ya ebebie school na no na aso abapa Mami Samra Studios na meni ura Jeff Kunadu Eastern Regional Secretary MPP ento ayonkomo twetwene so Honorable Wadarma asema mbusa no me twen anu yie no Odi answer na mekoso no Mami Sanka school ya Asem edium. Okay. I feel the one TV ni so. Mehu pa. Anything happen to akọ echi no. Mpacho yeti o. Odi we no mo no. Me no mie no. Emu na ekọ school. Me ko bi mi say you asani o. Ezo mu na bela mu be pon school. Sata yata ma yen kwara do muso mu na no ani. Ya je be ko fie. Na mesre MP no. My calls be okay nti so tiemia kina edwada okay onko set ofosu brick ran ho okay na omo sheda ebnada so mo bitimia omo fra him funa me ba mitie wo ne ohen wo ho no kra akasa yeah nti ohen ne de oye okay are you ready to come anadwo kwa na musime bi obeba nti ebnada ebe omunko na omunko bi sa commissioning na oka no na enkwara na nko school se omanya me I will be militant. I will go there ni akwaku buani ni amankwara na ko school adeba ade no wahunti a ase sunsumu bi aba mu se o se ni mani ma ye school no because the child akwada onimu nia oyo yen penimfo na sese ye den ye krakra wo no manya ba be ye mpani na so wo ko cabo fra bia isane so wo ko school wo ha na wo apie. No, we cannot allow this to happen. Meanwhile, there is a new one ready School me who school no ai school na for beautiful. Ama say ayade papa. I mean what am say abaso. Oh ayade. I mean bona abaso. Na bere bonga. Ensemu nyina yenka. Enka ni ajabi. But Mr. Kunadu, many aje how we are attending to this issue because these are the kind of leaders I am I didn't know ready. Tia trending. Tinka ni mani we anani pa kasa nyobi akana no atum. Na bana ni mabanyam. Ko de nipa ne pa ya hoto. The enanan ya ne ni kasa ni problem nyansa nkola benya baby akọ school. School da no so si ho. Yeah. So why? Me there me ba me tie mu na mo kana me kan say bia se contractor ni ntua ne ka e bia na wa raise certificate bi ni zika kemu ni ade but it's not like that. Yes, different story altogether. And you know the MP should act onko body si pono because this no meni na nya kasasie. Okay, onko bone pono na ebnada ebe ahemfu ni nyina nhia mo mi wia me ba be friend the honorable Amase on fa na nu onyam me de metachiri me ba mi tie mu me friend no but me nya no. Okay, me friend no me nya no on fa na nu onyam bibia o ye bia me sre no me pa ne chew se onjai de o ye bia no na ebnada ebe yi ho ya fofida omra on fa na nu onyam e metachiri because why adwuma pa e was say otimi ko dwumade na se. Yes ss okọ okre na omunko enko yes a commissioning no enye sa me say I will organize in Akwatia me
ne ya di nkwara na ko tete akọ school mu because my trauma I can't understand because Jeff the only say you were rainy season yes enua na nkran tia say na agogo semframa bi fa ye ntia sempa what a pine afi na afi ni asinad mo fo mra ednan so aben o sinad mo fo afi na mo mra heavy me say Tuesday one mami production team no be asre you be ade no because we have problem ya tun won patam hanu no we have to do it uko kapa yes ye won pa basem ye mom na ye pa basem but people don't know masa enema bi ho a ohun ye no politics ye the best say bibia you are I'm a politician very well but let's think about the children, the next generation. Yes, we cannot allow them to be going to school in this shed when there is a completed building. Seriously, sharp. Me, I cannot fathom. Okay, say o kasa de amunyi asane ene aboabo de no so nche no TV ne so mame. Asane ne aboabo so. E wono so masiewie. Say me pesa wo hwe. Aha no se bibia no ye ni Facebook live. Ye Facebook nso de to TV kese so. Ntu ni say de wo TV na. Ona bo me bo aka jam mbo. Ya pesa ye yi no so kire wo. Na ayi asane de na ye oluwa o. Esani yo oluwa na aboabo nso ye mini akwasi akwati amfa akwasi akwala but answer be is video no the second term of Nanado Dankwa Akufo-Addo odane ni mpotema ye video sin expectation na ye hwe ni mo ene den mo na mo Akufo-Addo mo na mo ne abadi nkomo ansa na atene abaye wa na afo ha enuma be na ekoso odama de na ye hwe ni mo kwan Odi midase hwe Odamai a eka Eastern region. Correct. Minua Akwasi Akwa a oye MP. Enema ode egu akwan mu for Odamai no edoso. Wow. 1D1F Ebiba. 1D1F. Yes. 1D one factory. Yes. Ebiba oda. Ebiba. Okay. Akwasi tu hu anamo pa oni me edi hu nkomo me so matu hu anamo a eboa. Edamo ase. Hwe akwan a ye sha ase a ye de amma contract e wo dan constituency nya wo dan constituency nko contractors no eba site biem. Wonderful. Odi me ba na metie me constituency secretary Yura Ben Baden na oka efa yare ekudi ewu ya ba ya ene me ba ya me hihye sa ne me na oka ho asem no krepa no kre no se edi o my Ghana nya in fact a market akese kra no omobre edi o my Ghana nya okay ene no na ankase de ne epese de Ghana tumrika no mo nya ne sa mayen but o mampani Nanado Dankwa Akufo-Addo waye magic na nsenya kwantu bi otutu ye no ne ade no edi ne pa bibre apreyen. Okay. So muti ya yes kebi kwe de best set up the friend development bank. $170 million. Yes. Enu no muni nyina na eka ho a ebe boa ama ye mpuntu na eden atumrika. Okay. Ye nyeska. One ye ra kenofori atamo o makeka ne mu. Enu no danfo bi say na sika no wen mo nyeska sika na wen. Odanfo NTM na yenti asese se o my Ghana kunyeska yemfa mre Odi Ahenkan o debi ana se me kwa kujefo amete he yemfa mre mi o esese ye de yempuntu dwuma. Okay. Nti no ube hunu ebi be fa the district assembly system ebi eba direct yes road contractor o ma kwan so ebi ani yentua ne ka nti yensa kenska yesi jo kakra fa kokwan no so na koye so hu saa ne mani nyina e ba be sori biem se o my Ghana ebetie ana ebe hu a ye ba ban mu 2017 ene ma kontem ma yen very quick ye gre mu apanche na ye yi DC fu awie ni ye we awie ni ye we bibia quick free education na sun nti ye misa ye ho se ye denti na sabre afi kura na ye DC fu amamfo se na Nado Ayemre onye emre na dentia ye niema asese ye di gwa kwan mu efise
Say akwete say o kumrika onam kwan so na bibia be dwira wo no ni so atan ni so sort ya say covid no eye bibia be dwira wi ase enya easy o eno de no kra enya easy enyuma kra yi nipa bebredi bebre private sector nyina ai enti se bibi sa ba wo be se nya o balance no eya na emre kakra okay ti mese ho da man ese ye nya butre na ye mo ye humodin se ye be nya butre kakra bi enche bia enye me ba abesesa sisi ya president akakra bi memfa ne se acha na otwemienu obebo MCs ni DCs nyina eno de ache pa o na me ka so ntimi nya kura o waye we sure bia mini aba Victoria du obesan aba be ye MC ewo odan what my breaking news well be fanisa that is my support una wo be fanisa breaking news because who nyeni paketwa ewa manyoko ni mu epuoma ntem ha ti say every wo Jeff Kunadu anu Jeff Kwaku Kunadu say honorable Victoria du o san be esaba be di MC that's what breaking news na my Ahenkan FM well you can take it like that afa catch it will say big one abre wo party mu Vic yeah very madam Vic so no fra abu ha o we fra abu ha p jija pepre jija beduba na yiri aseben ni kun ana mama nkwa babu GSS emma obebolo na odi mami misa wo fa agari nyanya we agari nyanya ta fikire ya ano baba be taxi bizie obajini koko ska obo memu hu na tala wako oh okay so it is in about 2 weeks time no in about 2 weeks the president will come with his nominees na omoba na ufi say best almost 7 months and ebetwagui nominees no moba the rate at which among for susu say nyoma atia ka kire no can they speed up to catch up esese omoye if you say bosome ensiani no they are acting they cannot take decisions or well. Take concrete decisions be a bind okay if you say oh hechire dia na oh hechire hwesoma me untimi nkonko ye concrete work bia na nyame ncha de ye ba be bobo mudin a esese omodobo up enti baby ti se odan ene ne importam ha de mini aba Vic watene muda onim problems no very well na me fa ne se oye incapacitated because ya chichire nsa untimi nye yenya bo ni din a pe na fe de obetimi adan act okay enti no okọ baby asem no wo na onim se e wo hodada okay no akwa kodi hu djuma so ho we nti se school na wo apetiano eno de wo ye DC ya untimi mfa nko hyese ye mu midin ese okoye okay esese okoye ko ndi aben we nye se onko ban de aban hu debi you sign contract to be on behalf of government debi it has been done already intino mi wa reshemu se enche bia no DCC for no ebe hyase na omo aye omo adwuma we de wo de oye menu apani me ben o kakra nso na de tete wo fo no ma mendwi bi hu nkire na wo company fo no ma madwo odanfo susu se senka bo approval ntema wi kofo de ya hinkura enkura senka etimi peja e wo approval ntem na chim dan ka ho nanso omo adwim no asa yaka odan hye developmental issues mpuntuo ne enwoma fata odan no omadwum no monsanka wo ye pani awo appointment ede na mbetima ye akele sa adwen na wo ho no no da fo so afili say appointment nkuru a edimo no eno so ka ho odi me da se hwe me I share the same sentiments me odani esa yes na me no na monka nche me de me nka nchira oda odi asie me de asie o because aguna I woman ewo kwawu no if you don't ne kwawu history yes ena mun twom ni me hwe odan di me no me ne odan fo ya dwen
SSC pagya odaman mo what you say me ni me nua Kwasi Akwa ye di hu nkomo asie Akwasi no ya hye da transe aplane Kwasi ye beye wi ye mfa we nto ha na me ba mitio yes me ba na mitio yen agunafo wo say ye pe bibi eye wo ya hensem a wo odan ho oyiwa I will not go into details very well how you kwa ho but saade no efi ho mayenya ye pe ebeboa ama utu anamo bi a wonim ba bi a wo de koso ye first and foremost enti mesre na yenye saade ne nyimfiri ho na yenya yedi abamu yenya ye yempanimfo a ye ka bia se bia mpanitie yen no ye beboa kwan bia so Kwasi Akwa na ye na besi ho se MP no na namuntu a otu no ye be so na sene okay na ya boa no na ya primpuntuo e de aba odan to dan fo nya arehyiemu say yes the fata odan ma bi o sabeka yes we are sure I tell you because ensese eye Kufuodua pe na da bia na ye Kufuodua that is the issue and na wankasa wa wani no yes odan fo fili say Eastern region no akwa Kufuodua dabi SSA the regional secretariat no say abefo entintanti utimi tena bebia yi bibia so ho enti say me fa ne say regional lands department na ne office no na so ho eba ne sa edeniama bibrebe den ebeba odan say regional minister no etiko Kufuodua yeah no problem now so obehwe no na the lands department and now say other department rules ministry of rules for Eastern region they be an the ayeden aba odan saade no na me ne menu Kwasi Akwa ye pre because no so kan so di adwuma beba thank you edimpuntu beba yes because looking at Achimoda no unse dey hu abanyuma e wa ha ti amakro no too quiet enunti no omampani na nado danko akufado wo hwe nkran a ye the national body na say ministries na from ministries no ye yi bebre fi ho yes ubehu ministry of foreign affairs eni first baby a na won bi ewo airport sharp so hu kobotwe enti no saa na region no so no ye betimi ayiyi bi afiko Kufuodua na we wo ha na we wo ha na we wo ha edimpuntuo be spread ewo na odan should be one of the biggest municipalities ewo Eastern region. Wonderful. We are working towards it. Minister Regional Minister in the person of Honorable said Kwame Echampon wadamfu unua wadi nyina about 2 weeks ago your program bi Achima Pro Kumase nyame adomina mbeye MC that is the commission of the new biggest tree in West Africa. Yes. Osheyebo said next month which is July ya wuramino contractor won ye efiti Pro Kumase kwan ekwa samankese ekwa ehiem no he is coming back on the road. Ono je mic ekese su pi ebomidin ball man so he dey say o hye na nabo say July mu no contractors na eba back ono asensan o certificate nyina awi osana na adwansa na oba program no obviously with your influence ubetimi convince no ama wo twenani abehwe odan say de o kan de de already we sui odi emi say me da sepa say asema me kan ye no waka de minister so ebe kan ye no say ye no nsuo fi kroa ba ko ampa me ka kire o se enche bia contractor for a wa kwan so omo ba efi se bebre na no na sikasem okay miniska my register certificate maye na me na minim manka minim se regional minister share that trans ya sign certificates bebre ye mantam mu ha okay odan ka ho that's it inti ono akasa betu da numu tuo ka kire wo no na kire se asema me kan ye no nukre trudo enche bia contractors ewo akwaniasa bebre eba including odan omoba aba be ye akwan no a
omo shase a omo nwie no okay omo baba be complete okay nti me so with my influence me ni akwasi yebe koso ne regional minister ene me nua pani Amoakwata akasa na yahwe se odan de sefata odan man no yensabeka aboabo eka ho ye do ma dada ya che ye mobo se agare nyanya na lo mbo dwa magare nyanya mu nyina ba se esi ebe yiye kwan ye ni agi August mu ton be peme na nwa atre ba kokora makuru ma enje bi o mo be hyase ye da se if you say omampani na koma so no opeye se odaman be tumpon na oye bibia otono boase wa hihye wa ye okay odi mamenka Ghana uko nkran ne eye si hey oman mu ayedin den nkrofo kasa yete tamus muti omanim yete omanim muti radio mu kan pepesa enye se oman no imu ayedin kwa ne dintia efiri se medical ka covid niema abeye ne ade hwe ebesi sabre be next week and thereabout president ebo DCs ni din president ebo CEOs din ho ansana omu bitimi aspendiska so nokre sei yete hey minua ba Victoria edu ontimi spende abansika because oni to me bia ontimi spende aban isika roads and highways hwan the agencies no road fund ontimi spende abansika because he's not the spending officer se aban enya ebonidin na ye ka kire ne se wo na okoye se adwuma ya then na waba be ye the spending officer for government okay to me so otimi spende aban sika de ye mpuntu dwuma enti se enfa ne se contractor bi na oye kwan free aboabo eko odan krom so we raising a certificate as a agency no assign an ituaneka agency ni ntimi nsan contractor yi obae no obefa Odi Ahenkan ne jefu adwuma mu ekre yeso so ye pewachi ye di dokono ye di welato so na mami oton wachi oho yaku fribi contractor yi nso intia yeka ono so abanso so ntia ono contractor na soka so tiase te na di ahonkyere beba no no ena di ahonkyere ba wachi wura na etwe ye twen ye boss so twi aban so odi utiase na banso te wo ye den se afei na bi trawo ne makoso enu nti ya famu kakra bosumi nsia nokre enche bia anu be brase anu be ba form because say you tia contractor na ka pe oba bi tia me ni odika enkenya beba bi so mi ni odi be ka kutia wachi wura no so be ko free amu no so ba kutia ono so kutia na mu wura so kutia na ze trend enti saa ne ma no na ya na nkrofo ka say say o mai mu aye den because quite say odi aboabo ha obi a o repair sacre that never bro do ko no repair me bicycle won say obo so tie no a na waye eyi bia te say bonsu ya no no the tie na to anum na o hwese leakage wo ho etibu ho kra o mutimi nwan elisa sacre tie no na fansuo num enti ba bia beto nsuo num na sa but say ugina ho na owan sacre tie no dindin a nsuo na wo ho na be den bonsu na epiti na egu so ho sacre tie na ko ete say aban enti say ye wan kitwe bia nsuo no nya den empiti basi ye wan dindin a na apiti isiamo be wan dindin ana sisi aye be wan na piti
So ni etimi akotua wa chi wura ne ka ububa yes yatibo Itamu ba why not pete na etimi atua wa chi wura ne ka wow so enti odaman mesrese akakakra bi okay akakakra bi yebehun sisa nsisa pa so a edim puntu kese na ebeba me one thing ma me ko di me nua pani Alexander Kwesi Akwachi say obeye mrahye bedwane odan say I believe in him as an entrepreneur and as a business person because empanufo say I bi pen ho a ye mfa nyame asem enkonkope nkusie me hwe ansa na obedi MP kura no enwuma na waya na ma me nya ne mu arehyiemu say this is a young man why be pen tie the to me sa hye nsa obetima ye bi and now Mr. Jeff Kunedo so minim so ye business person say abampo and e bi anwoma entu tom covid abedwira mu oyi nipa na so penipa obe lawyer no kwefo obe ye adwumaden a private sector no so for example Ahenkan Kwame media me hana me fira hana ye wo ma hana me nyi ti me hwe se enya adom bi ne hu me mobo ene adwumaden no kuridi a ebia nka me nu baba madu ti coming back to me community no me dem redway farming competition aya to the Ahenkan farms and they say ye ko kokoben yakwaje almost 10 acres of land aya pe emrante ye pe emrante makoma ko edu ye ma obia 1 acre ye farming competition ebi bedua meko ebi bedua bayre ebi bedua eburo na ye ne oda agric officers and ye dwumade no akwade we here every Friday 5 to 6 p.m. on be kire kuawum ye butane sa samrante ye ma obia 1000 cedis to start your farm teni pattern ye 10,000 Ghana cedis na ye na as competition na I engage you competition o ye no uwini a ubenya basobode 2 esade aduane ebeba 3 esade adwuma so ebeba into private sector na we private business person minimum no what can we do to push the young ones because as obi anso hwa abanim ti aban mu amaya o se oman mu hedin e den bit my idea boa odi ochofufu amana tonkwam I said mo ye republic no mo ye ordinary republic yeah agric eno niska odi onim se majuma me IT very well IT muna abin pa ehira me amen but se onim ni ameye kan yenti agric wo Jeff Kunedo matena computer na chi sa wabre no me mabre nti me ya agric next kawum me chirawo obia obema na sa 1000 Ghana ni bi no ni obedu abanche no obenya sika banche sika wo mo me ka chirawo see factories aba ba kusi ni krumu from plains banche ni process banche and to be a banche for ready to be bought yes quick now let me do this analysis obia oya ben adwuma me fan say yitiana ka 5,000 cedis a month. That's a big money. Se ukudo banchifu ebe se 50 acres. Obetana ho afi because banchi e di 6 months na bo. Nanso so opese starch content no ebe ko higher. Jisi uja na be 2 months bi ka ho. Okay. Intine e ko be 8 months. Okay. Na intino nchese yemfa se afia ne sa. Yeah. Obi etua ne ka 5,000 cedis a month. Afe no obi di 60,000 Ghana cedis. Out of nisika nyina. Yes. Na eno na chese be nisika. Okay. Wenya the whole year. Okodo banchifu 50 acres. Ayire swa o de wa bo ho ka no. Ebe cost o be se 20,000-30,000. What boka? 50 acres. Yes. There's a canoe of them. So bedo a fool. Assassin. Trata bedo. Yeah. Trata oda 1 acre no. Oje wa be se 200 cedis.
so na wado afuo no ama koto banchi dua na fadua banchi dua no de ukot banchi dua obetimi ato a whole kiama enkoso be 2000. That's right. Banchi dua wadua afidi akan yesa obedo banchi no odomu a first one wado banchi no awie no banchi pija kakra na ebu ayia esi ani a enwuremfu ase bebre enwuremfu ase yenyina akuafo ma na ote ho na wo twen se be bebo banchi nso de wonya didua na hye ma eden a bebo nyankopon ti depending on wasase said the banchi ne botie farming practice apply nsrahwe ne ade a obeye because one koku bewe muku a ngrantie on bewe banchi na mana sande se ukọ na wefu kura na wasum yes ube wie no banchi no ye beto no between the amount of 2,500 and 5,000 Ghana cedis per acre. Odan kra ye kwaye mu ide banchi ne bo abakwesi asase ne ye the kilos ne to tina me ka say ebe range between 2,500 and 5,000 cedis per acre na so wo mo ka wo enti se wo do 50 acres na say ye ton 2,500 kra that is 125,000 Ghana cedis 1.2 billion Ghana cedis afi no enti se wo ye adwuma ni etua of 5,000 Ghana cedis na afi no mu nyina no obeji 60,000 meso so makoje 1.2 billion manya double of abadwuma ni oje 5,000 thank you na Ghana has abadwuma for do do say 5,000 thank you what you say na say uncheche me just say agriculture na very profitable it is the money anything na wo akwa start bi no ene me no kasa udi me was 60 acres of cassava amado wo Jeff Kunadu a wo your office adwuma no me ka kirewo me udi wo kan ye say ha na ofiri yes enti no wo ye adwuma no wo pay say wo de bibi be den e be ba minchi me ma si factory e wo makura se ho me de ba be ye 1D1F ni be 1D1F wow me de be process animal feed ye de be man preko ene yi ponchi hwan so mumuni ehiamu abamu no because who say when the practice make a man perfect you are practically doing what the people want yes mumuni ese mumuna abamu ji post a so dabi ye ko jide akoyin dabi wo baji bi end open yes some of mine mo say we MP o some of mine me the regional secretary me some of mine enti kakra bia metimi aye me encourage nipa say omunye no ye nyina ye de ba be some of my Ghana na agric there it is one of the best ever and I say agric officers some from down by in KFM almost say the whole Ghana you see baby a new brobe na ba no baby aduane dodo pa odan na edifice with abuabu in addition na unim emo odan ha yeah emo odan kwanta unya de se me ma emo rundown wa uye oti abrantie oti house wo pa adwuma na ma emo rundown wa opa akone kokudua bi intonable eden na ebetima aye aboa na yatwe emaburu na adwen aba so se ye pom ha no se bi mfini nyuma ni ha nyame acha asase bede nti kwan ba na ebetimi ane emrante na kasa ni atwe mo adwen aba so ni nyina me as a businessman odi it is access to market okay se me kodo banchi fu me kodua mo na mo no be bo me so a o kina me san ko bi mi nko biem David enne opa bisa obia oyekua obeka kire se me do aburo yi me dua mo mi nya kakra me koto car kra de taxi yeah chese agreki no on san fa ni zikare nko yeden nko rem o pbb afirimu no de akoye bibi foforo so we are not looking at agrek as a profession ta ojidi se auto taxi na ebe mana yeye
but the not drink also no say tax ne betimi akopim ne na frenisa enti ese ye create access to market ebi ne factory a mini akwesi akwaye di hu nkomo ye pese ye beba no ya di hu nkomo pa because a more factory wa ha oni so ya mu ni we pe the factory is ready so ahu tinisika anya na ne bere anya kwa na emu a ye krafi amanone e de ba oman yi mu se yenya ye timi adua ni yenya milling factory ewo ye pomu ha obi adua onim se me de call mail ho fast ye beto so ahu ye to a nya ni sika no wenya ni sika se ye ka kire ne se ochina wo san de ba ye beto a obesa kwa kodua bi on fa sika na nkoto taxi so ahu enti de ho see create access to market enu bi na yegusu a ye ya make kire se me makwa pusi factory enche bia okay ni akwesi akwa ba be ye saade no ho ha de aboa odaman. Wow. It is not the goal no nin say enye sa na akwesi enye sika no wo pe wu, but you see sika yempe. Do something that the people want and money will follow. Se wo pese onye sika yempre ho ni mo ye de amanfo pe sika na be di akiri. Oh my God mu so wutimi ye bibi obi ebetua 1 cedi no wanya saa de ko ni bi odo mo afu ebetua kakra na mato da bia obi ba be to bi 1 cedi no unya ni ba 1 million mo to bia 1 million Ghana. Thank you. This way chocolate drink. Thank you. You hear me share. Yeah, Odi, mama chow. Okay. Jenny. Odan ha. If you be mu ni Jenny. If you be ye di Jenny. Anapa bia de bia ye di Jenny. Anapa say me mrante banku bi o mo we na Jenny wo. Jenny wo mu. Ene kwan. Jenny. Ohun. We are brante o kodo 1 acre of onion. Jenny bag ba ko say onu say dey turn be 400 cedis. Bag kesi no. Yeah, more than that. Ohun. Nti enva so danfo emekwa ti say abo abrante bi do Jenna. Enya afi no boko techiman akope Jenny. Fruits and vegetables Asem na American. O kan say o farm competition bi bia maku bi bia say. Green pepper. Yeah. Oh yeah, usika obinya. Mr. Richard Plantation. And then answer no come to faka din komo Peace FM. Also the 1,000 cedis and they started within 2 years when you 30,000 Ghana cedis. Thank you. And they started green pepper. Sure. Into a flab which have set to Ghana ha. We jabru chiko. You don't need it. Hey, ye Ghana ha. The midi, the me treasurer di, me secretary di. They be everything. Yeah, you didn't know. Ye nyina ye kan bo mu a dan ya ye bedidi ampa enti se me do Jenny me treasurer do green pepper me secretary do butternut de bia no ye bedi ye benya sika if you say ye ton ma yen ya ye ho. Wow. Ehun hia se ye beko me bo ade bi e friend butternut ye we are microphone search na monhwe. Okay. Butternut squash. Sika wa gumu no. Ene se bia sika fo na edie. Dabi, ye nyina edibi. Ye nyina ye dibi, udi bi kura unhu. Enkwara aduane a ye koto, uko no akoto ye dikra bruchira ba. Ba ni ade no. Ebi wom. Butternut ne ade ye. Udi organa ha be ye. Bibiri, me debi me wo be say 50 acres. Na Mr. Jeff God wani atirudu o ska bi apabi. Na bi say. Me obune ni wate. That's right. Aguna for your pesca. Mu pesca. Baby. Me bola ni da bari jo udi adwumadi pesca na ye. Yes. That's right. Wahu. Enti agrek ye de na odi esi we ni sunodi. I want to be part of it. Wow. Yes. I want to be part of it. Na me kan wo afidie so. Wo hwehwe mabunu miensa amame. Mimpe mabunu miensa. Obayo moden. Omo wo project no mu. Okay. Me hye wo mo. Ase kakra. Wow. Omo nko dofu. Omo nya adwuma. Omo be ye wa Greek mu. Amen. Mabunu miensa sebi omo
Yes, omo ye mema. Mema. Omo ready. Bibi. Enya kwadro. Determination and hard work. Because yeah, hard work. So I'm a bunu mi ansa no. Me nu mi enu. Ye be so masene wo dan ha. Wow. Eni aboabo ha. Wow. Na a great project na. Ye dey see eni so. O de na wo de wo hwehwe ne de no de wo. Oh, ti wo de 3 be ka ho. Na ye 13. Ye ko yanim. Na me de no. Me kire o ma de o munua. Wow. Now there's a market for it. Na omu dua wie susu a. Testimony ni so be pie wa ha ya. Yes. Ye that's so that's here. That's so nti me hye emabu na etie me na enkuran se de onfa ne ho me hye mu onfa ne ho me hye mu. Okay. Na ne wo de omo beba mu no soso no omo mbra no mo mfa koma pa adwempa ese ye kɔ agriki mu akopiska ye nkɔ agriki mu nkodo medi keke. That's right. First ne ye nananam ne ofa no ye ebi ma ye ma ama ye na ye abedanis asikafo Richie Plantation te see a numa papa no wo no. Yes. Ko be fia bochi abe settle wo Ghana ha. Yes. Hey. Mama nchro die bi e friend Kitramfro. Kitramfro. E ho trotro. Thank you. Na me papa obi wo kwam gem. Unim ne brofudin. Da bi o. Da bi a udi bi nso unim. Sa Kitramfro. E wen say? Eucalyptus. Sa? Yes. E no ne de ye tofi. So minimum kikawa. Now tafre me papa die u. Na ne e bampese wa se o. Oh kwam gem. Wow. Sa adua no. E hohono ne wura no ye tete na ye de ye saa tofina wo kano. Fina ye kano. Baby o ha ya rob ne ade a ye fa ye hyehye no. Ebi wo mu. So na ni dua na nkasa no. Wo de shibidi a solid. Ka kiro. Se obi a o ye devil. It take about 5 years and sign a new. Wo de wa yes plantation no. O ka so wo ye export on kwa the pharmaceutical industry. Wa no. We who say Mr. Jeff Kunadu enwoma we ene wo say to me in media no ye direct your conversation to. Thank you. Because ye NDC MPP NDC enfin kwesi we which o MPP ni P wo mojam ye yifi menyi but o hwe kwan ya wo kasa ya it's about development. Yes. It's about getting the youth hope. Yes. Na omonye ni ensuade hu. Yes. Amanyo sam de yebeye but yenya to abayi mpanfo wi a e wo say your conversation no esesa na a tilted towards development. Creating of avenues guiding the youth nyoma okeke nya no obi o nyansani twotwo gina dwen chibigu a o start pe ni ye dem no wasi no the next 4 years on santia sem no iskani odi mama nchirawo so obaye wo de perfume go hu fie lafinta wo so fie bi gumi wan zamba ni nyina se krefi abuchu no kre ni de lafinta debio e flowers e twa won she flowers ene de lafinta me kachiro perfume e flowers de France fu agidi wo mai me kachiro okwa owo orchard wagina sasi bi o ayire so abe waneka na te France de amu me nua bi ni enfenye odi me se me dwen ho a na me pese me biebie nwuma saa nso obako for me den oh hwe wo de wo ye young man ko aboabo mfichire here just as kakra ko pepe flowers flower bia ubenya bia de bia bo nhwiren de bia eso e bo nhwiren na wadua jano afimfie mienu bo nso start na eso e bo nhwiren okay wo titi nhwiren na wo de agu ade mu wa bonija ai se de wo ya petition okay so ehuru a vapor beden ebebem vapor ne ba no na wo distill vapor no from vapor to liquid okay what the fat in sumo se de ya petition this is style na sa de eso kokoko no eye flower no mu nsu a ewu mu hwe dia bi wo ho ko gina ho a
Yeah, edu a edu anumre na boso gusua na gifio nyina enumu eni nya perfume efri ana bafu beto man no ne body denden me ka kire dia ubenya no ube distill na beba no eye raw perfume ayen fa hwin frame yan fa hwin frame eye crude nyame ama afei na wo di alcohol eba be mixe alcohol ya to de yensan yes you di be sanitizer and ya na wo di alcohol a mixe no wanya different nche say aye volume okay but perfume na kasa de kitwe bi so sabranti krobi etie mi ne na o hyase ne a ebedi 2 years we scan you can create your own brand perfume brand call it Ahenkan perfume call it whatever ehwamwa enipa be to de adan egu ne ho usika nyama no wayeye oko France Monaco wan Mont Blanc Paris ni adiadi ukoto Mont Blanc perfume ba ko a untimi ntiaka and so say flowers yes if you flower mu roses all different flowers so as political leaders munim nyoma we nyina ana moye twobo enku na chenkora na mo nchechom we odi ni so amami akwanya ya me kan yi emum se mo anya kwan na ye be den ena yatimi ama ye mabunu say sabe flower ene de ye perfume flower de bia flower bia ma o scent bi enti ukotiti we no atiti we bi create me the way ni we no de afra ni aye a flavor perfume flavor search it one kasa obetimi atrance no aye ene me di nhwirewi ebe fra na maye na ebe ba no scent na be ba no ma create me brand no the alcohol am make ene ba wo ba head ye unipa ku owu ya ba na ye yeda nase se be awon se ngu ba ko nka o nukwede eda bia ke pano du pepepe answer course cry on fire but said yon komo twetwe na aye de aya kono ntino ya pese e bie telephone lines for about 5 minutes bi na etiefu a etie Owura Jeff Dako. He is a great politician but ne kasa kra nche so ya manyoni odi wa ma medin foforo ya dan Jeff Dako Jeff kunadu facha mia asam na me dana because opani dentia me mani agye komo twetwe no say said the assassin no o kwa o ma akwa aba no kan no yemubu ha ne yani nna sasa bimpeduasa yansu nyame behu yemobo ama yatimi de bibia to bibi so ama obi anya ni da so se bosome so odi anka be ma metaku na asempɔ ma me so me sa akoma no e ya dom bi but anya adom no keke e ya modern bo any hard work enti se minyampanifo a wo mo kasa say ya you are a politician kaba be MPP NDC but looking at the conversation on you have no what twa dwe free politics e de ekwa de be mani pansa kona no odi no menyi ba yie ni o mo ba yie ni wiase o e modern mo senka ba yie o wiase nko di Ahenkan ntia dabi komba yirame komba yirame e modern mo ebu musu abaso okay your program be every Friday evening the fan abrempana motu must sabi from nowhere to somewhere we come with our cameras near be interview da be ne interview ko Florida odi me pesimo be ba from planes mo ne ya be hwede wo yo on na mo de camera no a capture na timi aya dance die yes ama seeing is believing yes and you be no off air no me day any time na you too far na ya bani ababitwa kufodia de oba office the enko grounds wo o pekra mo betimi abankra mo be hwe me office wo nkra that's right you and akwa afam place ho de me IT adwuma na that's right na fe akwa afam place ni akwa de wo form so ni akwa hwe form ye be pebre ne aba unya ba ebre mpe ye be jade ye nyina na ya ba ti yentie etiefo so adwen kakra e won komo aye no aba Mr Jeff Kunadu Eastern Regional MPP Secretary nyame adom eno de wanka na ompu Eastern Region ha obekọ chairman de yenya de amana wi abankwam se yento e be ma no on post because Eastern Region obi a mabiem enya asi de ade won no wan fe mana emwa ya so mi nsu de ne afi na gumbe no ebesu memu ache o ya jo
Odisha ba pombo ko de. Oh, nyamena do boko. Ena de asemi di kan eni adane wa ha o. Ai, eta watipa. Eta wati, eni openi na wode ba. Obi mu de ni party ni. So said ye oye ni ko kanen so wode de. Lije ho pa. Uni ni party ni. Na zo ye ndisi ni. Papa. But ni se mo kana ama okwan do no. Kenya papa. That's it. Amen. Yes. Yeah, that's Papa Pounds with my friend 0201 944485 0554 820 910. Ahumano Aben. Memo watching. Mejo Odi Ahenkan. Odi Shabelfo sana kasa friend. Odi Ahenkan me din de Kwame Nyame a me fefi tutu apieko. Tutu apieko anu ofan. Eno adanse anabo. Be de me ka me bridge no asem. Mo adanse anu mabo. Odi Ahenkan. Acho an. Ena de why de pa papa akofa na bawe. Wa ma ye hu se niam e wo wiase a ese omani na ye besere omo je nimdie we nyina nso omo to abawi a ebedu abato a ombeba wontia be kasaba omo wi anka se we no nka moto abana wi no anka mo se mabunu no nanka yetumi asu ade we bi na nso ade abo e bra nso mo wi omo nyɛ ba wa ya ade na kokon sha no ba Odi Ahenkan me koma asem so no me de bia masema ni bridge no Odi Ahenkan me se bridge no omo nyɛ ben se one day obi akotom because in real Odi Ahenkan abobody to bridge in zoo. Mene ononyafo KTM mene na twetwe nkomo off air e wa Accra na wase me man be 2 weeks bi de besi bi amemo aso ate why Odi Ahenkan me see bridge no on na tia be 1 month ago omo de na die bi by some bridge ba Odi me bridge na say almost 7 years bridge is am ko school Ghana san kala we show obi a mi hu ade de bi amba me na bridge so nua na ya bobo agusu ni trawa mumpini for na bridge ne die and I am here because I san ya Koko Town Road from down anomabo nsokote apia kwanta anomo bi na na obi afaso apia kuru nyina aka Mati obi ala sira wo de ba yuti kura metwa no mfa nkona kufa do ehu ne ekoso adansa no abo yesrewa Mira se nyami shirawo. Hello, good morning. Good morning, it is Nyami adum bako de sheba mpa chwa first o kasa free. Ya fama ati kasa free Amasaman ACP. Amasaman ACP. Accra. Who run the Facebook live for? YouTube. Okay, yeah that's it. Some guys say radio there. Any boundaries be Facebook no YouTube nti. Me da say. Mpa chwa fe yete wa dwenkyere. Odi. Oma yete mu no. Yewo enimdifo pa wo. En oba abroche be chichi yesi panyi bi oye extra be kona Ghana ni na hechiri. Yewo enimdifo fo asu yedi ni nyina da ne kasa. Ya kasa ya hu yesu ba nyina ko ese Job o Bible mu. Kuma ya ba kasa ina de be from we. So abrebwana moto se ene ebe ya mo mesenko decoration na mo behu ni yuma o che o se de efi na no ba no o de aba fom ye Intifu ani behwe na bedi hu adanse yes anya kasa sabi ade chia NDC MPP ko ka ko afa ya blow ya bre de wo kan fa ye adwuma na so be ya na o ka kire se o tena me di se da mamu a eno na be mayen awahyimu se ne awo ka no obeye o di be ya adwuma enya ba akufo adwuma ya gitum wonso ngoni nipa eze memete esitu anso wo nyuma wo ya wonka ha no di eche kaka di fi am ya na asabre papa ya ba radio so ha am ko YouTube na ntie by close of the day the papa your kasa wie yin okasa wie yin ma fa bibi wo that's it ma fa bibi wo ma me so me di betu anamo akomanim se ma ntini amfa anya kwa dia de mi tie yin me so metini aka bi a kiro bi mo no so akenya no
Anɔpɛ nyame nhyira mo no nka mo ho papa so nyame nhyira ne paa. Yɛda ase. Nyame nhyira bebree. All the way from Accra, Amasama ACP. Wɔse wɔno dimachi o radio strategy. Wɔtɔ by some akɔ Ahenkan FM. Ba mi ko hwɛ no YouTube. Oba so na dem. Na wɔse dia amana checking Owura Jeff ne say ɔyɛ practical mind. Hello Memoache. Ne eja papa odi apom. Nyanko ba dum bɔkɔ na so e. Na Roma. Odi me pa je frame Jacob Ram ka se fi atimo fere ku ma atimo so dum peso aso. Achim so dum peso aso pa cho yanko. E ba jo odi ye wo asam kese ai di kai se Jacob Ram no pe meka. Odi last year August mu ye ba to aba. Na Honorable Kennedy o se nya akon e ba ofolu krum. Ebe bubu ofolu krum ka asum so ba be chino foforo from P1 to Castle. And then Odi Meka or what I say from August this is happening Ofokum Echo School under 3. Since 1992 Lawrence Abro to the Sabri been see that. And then down what of 14 severe fell and cry one day and what he done on Kola Akumus. Odi Misro, if I saw the two, and Obisa Kennedy said that Ben as I had done. About the year feeling, almost down the days to a man called Marco School. Okay. Because 1 year a down and call the VIA, and once down and call Echo School. You put that city in body actually. Martin, if you plan what I'm calling to this, the sale to one among Mate, hey, Edu, baby, for the edge you see. Baby, just here you go. Hello, me watching. Yeah, Odi Ahenkan. Mini by France and I can say free. The family comfort we can say France. As any comfort, yet you. Media say we were baba more 4 years. Na blana me once a mama oba ho. Na menyim ti 1 month pepe na me ba me be won sma wu name pepe. Also for captain Emma wutie. Hey, you ready? You. Can I say na meet you? Yes. You. You. Mami mo oyade. Hello, good morning. Hello, Odi Ahenkan. Odi shaba apomba ko de. Na me adumo. Mbacho anwani ana. Mbacho bufia poni mi kasa free atima yirebi. Do na friend Filibu. Atima yirebi. Eyi akrobatu krom. Mbacho akrobatu krom. Akrobatu kwa me ofa. You went on Wilson. Mbacho yetio. Odi. Why are they? I don't know which me too far. That be out by a one and see. Let me say, MPB or Kade Anna Moye. Aquatia honorable Okuyu. And actually, we need or the Nibi Suna on the Nakasai. Yo, the other at Massa, you tell me, you get that near a fancy Ampa. Bibia ni so ana ye de ko efuase bibia ni ana ye de ko fuase a ye bi ehun hwe ye ni office ba kokora etimi de ma de ba ko ya me se se ya bo ayikrom ye ludi e de ade ama wo ma bibi ni a omo ma bi mira ya ha ye nyina ye fa odo entra e wo man eno an ma de fere de mate ye da se honorable Jeff Kredu o company for no ho wate ayire before say ofuase for mu sisi om eh edi hello me mu achi Ode she ba pono bako de. You should have ma nyame adu bia fine. O kan shi ni. E ba jo no aba is ade pato papa e be kro tu ye bibi sini ye bibi su tini ye se kro ba akono ya che mu ni enu. Oh. Ba ni ma ngasa odi. E de na ta so wono o ye president, e MP, the president. So dia pe kra na o ye Abu president back papa, we can't change mama. Yeah, the other one papa don't read the message that also. Somehow when the papa back of the can in me, maybe I'm cousin now radio can see my father one. Papa, I need the exam papa to do for Minister papa, and come here, Minister, I'm more kinds with that matchy. Papa, we will more on my phone with the matchy. That the other one is a papa. I can't be the other man to create it. So
see your friend baby, that is me, and I did so, your friend that is so, we did it me. Go back, I don't know, Kwame, the friend can drown the the papa or wire suing. Kwame, my son, that thousand, as of that means the next friend, Kwame. Thank you, I'm going to the news after. You go to the reasons of the other. I'm going to go to my young queen. We'll be there for a more. We'll be a part of the manager and all also attend the other. And then we'll be just to come out when I had but I'm particularly I'm Mate, medasi. Mameva last 2 calls na yen sorry so. Hello, good morning. Odi number 1 back of it. Medasi mpacho for so ka se free. Wow, ni kuma succeed by amatia. After 2021 mo my hu ni me bia ni so studio. Mate. Obi be ba master so na ya na de bia obe program. Enkro ni bi wa chamansa. Enkro ni da makoma so baba me nti so obodi ja. Nkro be no. E friend no of Askuma Praso. Of Wasikuma Prazo. I couldn't in the Praso. Oh, okay. And I only see Franano Pay. Mate. You were for someone person. So, make this what would do. And they were born to Yate. Hanty Chirato. Now, me say, if you for Skuma corner, funny as Rema. Yes, that's what now. I'm a degree that I will have a Jacob finishes a whole for what. Oto, I beg you 10 Ghana city. I do not work for Colonos. I don't pay a happy party for one figure. Mate. But I say, I mean, call the final call. So, hello, good morning. Okay, good morning. Who can say Asem? And then the chichi for a friend, yeah, that's it. Me pacho, okay, me say, Asem na den yen kasa na ho ana. Aden. Na ubisa asame man e man say, aden nintumi ho improtu duma den ma boga. Aboy with him has crack. What do you want here? Oh. Your baby toilet war, baby presentation one up to now, almost get toilet and ano. Naboga, there are a woman put a meter, and if 92, I apply for meter, and move 22 per and I answer because to me. I didn't tell because so much is supposed, Mante, baby, Ahoma, Ahoma and Guso. And the post to walk and some more about your mapping, or Pianoa, and Saka, as you yammy Felipe, a was some Kuma. Over Shabola, I have a walk at Odi. No, may I come so I am moment you to my mind. Now, one of which I come and okay. Yada se papa ya dia afrafo ni nyina besi ha sanse na de ya cosports for time pa mo de beche sanse pani enya ne nsema no kana na ede tina wutwa na no a enye ya afrafo nso mo ekwan yo mame fa last one enye hwe. Hello me mo achen last one. Hello Odi. Kama vo anga se me ba o. Odi we do have me that pass so afami. Mbacho yo. E for se na ka se free. Na me bo bi ni filibu me free e bi wa. Betrawa. That we see more more for possible didi ni de mi se wona na na me yesro. Katra no so o me didi kakra wa bibi an o fe say bibi anu nya na say obi a didi o di krum me frɛ me pa cho. Filibua. Hello. Hello, Odi, good morning. Good morning, Akroba to see baby o krum. Bibi aboko de. Me pa cho ai na o so e. Boko. Me pa cho mi di gradis nyaku. Okay. Me freti Achim Batebi. Achim Batebi, okay. Me pa cho ai. Me pa cho Achim Batebi lo kwan no. First na papa bi edo. Mi ntini hu si ye ntia ni ka o. Sesi ani no odo lo kwan no. Ai Batebi lo kwan no e bo dan. Ehunu no odo ana lo kwan no odo. Lolo kwan na fu ankasa ehunu na fu. Afa na wujire. So this na mkwan no na uba pa na se ka ba. Na uni pa no wa ntonwure mu a. Eni o ka ne bebo. Okay. Akwa Isaac wona na. Me pa se fra Akwa Isaac ho ba asane nyina. Okay. Asane kwan no so kra de kan. Mate. Me pa so ya papa o kasa wo ho mi o fa ho no mu na ba e de mi kan nyina wo ho a wo. Ana apenso uni pa ba ko so ya adwuma wo ho no mo si ofi me fan say me fi tabeso afiaso. Okay. Na MP a ho no mu no.
first na maami bi na na ewo ho omo di post be gu ho no ma hwia so no omo di post be gu ho 2016 na nse ya na omo di post ni besisi omo agigi meter sika ye bibi awaya aka meter omo di be breye no odi me say yan panifo atwa ho kwan atwa omo ba na oba to papa so enene enochina enene enochina wo ko se si ana so du krom ho na wo fo dum ene e kire oba da hands no abetade misra mo hwesa MP na se si a ono wa odi obeyi oba ni free so a wa besi so no na ehensem na kai bata bi de ye honorable oluwa o dabi o mi say tabeso afia so okay odi fa ba kun o si ofi ho no mo line mati o si ye fe na mi an wo se hwan asante achima mentia me paucho ai we de wa kan pepepe mati me paucho onu de onim ho no mo line na ba bia mi kan yi onu kuro no e ho nya ready ni du onje betu so na mo edu ho ti ma from so mu ntie mi na me be kata ti se me ba na me fon do e ya ho me enti odi o mu tun kapa se mpi na wa ba to se si am mo tenom na yo yate ati me from se me be kata nje mu ntie me ara we jam kuna du wadaro ye po de na wo ka e de ja kwai odi mi da se eni akwanya o de ma me ba studio ha em say I am very fruitful the American the Japan and it's mama nyina yenya arishi mu say obi anso betimi ayeye amen eni da so ho mo bia no cry se ne me ti ha na me ka kire wo say na si factory ene odi ahenkan ti ha na o ka kire wo say wono ahenkan FM eni da so ho mo bia amen nti mesrese yenhye sapo munsu nemu yenfa adwuma den ta kire mami en transfer yensa enhye yedem FM ene de enkosi bia nti medase yes das nemu munem se ye kasa na mahuma konta me chairman papa bipa se chairman na ware achem aboabo hene ehima aba thank you na ware na me kodi ho chiame won kan na no na ma me ba ku krum hai ba ba zo abeboa anya bia nipa miensa benya umu mfaso me se hwehwe wo mo ye nyo ma wie kura to de me na wotwepe ye de listening na beba yes na enye asen na ho kan ye ma nipa bi mo na omo nso enhu se obia so betimi ba sa chairman no de obedi o odi men kan ho asem na wo na wo de hye me kon sadin de me de me regional secretary na ye de wo call regional chairman ebi odi se ya me no ti hey me regional secretary na me see ko kopedian wo kopedian wo say ba bia du no se akonwa to a ade hye pere akonwa be na to na akonwa na beto ebi o ti den ento ye ebeto da ben na den se wutie wo hye nkran se ya nyire ye ho eno de ye papa ti anzu ye so nkran se nyoma pa wo mu no fabra chairman na be so me the suggestion na wo kan en da bia ye emphatic ya plan one grind because all you just on kwa bebo and they kasu anim wo be call direct emranti am be do here Odi Ahenkan chi abebo me no wo de me kam asem mo o kasem me emra mamma sesen because we be him nipa abebo me there Odi se that wa anya there me start to graph for chairman me start ya Odi Ahe emre kakra oni ebedi me mbese making can messages ni bebre ba ma me kan ba ko pe obi di send me personal number or say please kindly let me have Jeff Kunadu's number Jeff Kunadu's number. He is a great entrepreneur and a great man. My name is Ifa. I don't even know him. Odi Ifa mano so from number man mo intini pase no wo ba wa ma manwasem wo hawo wo de o man no ho do ene mabru ho do na adi wakoma mu dem ena wo kire kwan ya nipa befa so obetime di wan chane ko go twoboi enti wo ya man na na secretary ntwotwo sa wo ba ko chairman ya twotwo ya de me abedu o de ba ko chairman enti ada wase ya wi shira anytime only I have one the Eastern region they the best radio station yeah ba ye nya afi but omu ye online
survey say what is the best online radio within the Oda enclave. Yanko pardon yen yewini. Yen the youngest radio station in the eastern region. But yen sune yewini. We secretary award na be dia dance say ye buy and enchen kamfo no ho. But with your support, my advice amon penfo de man. Adeba kwa me kande ehyem na ntom so di machin kran say sabi na ma me nami nyame adum adwuma nti ihyehyɛ mpanufo bebre afutu omode ma me ne sanka mentia ka mentimi fefe kakrakra no ansa wo betie no ade etene wo yɛ nipa yɛ da benfo nso so wo mpani bi na ɛsɛ kopa ne kyɛwa na kopa ne kyɛw na aboa nti mungo so anadai ne mumu so advert no sɛ ba sɛ mpɛsɛ mo boda wura amde aba said abamu panfo be start here man no see God being so good so report no by MPA I started advertising the product wow. MTN any assign almost a month contract enra ewa so we are praying to God say yenuma pa no ebedi e ho dance na amanfo nso enye mu arehyimu tiada say we be breaking news no ha yanso ye be kakrawa edase na emum no agric program no I actually producer na on from me one of the days na ese me ba mate na me nimpenim for no so ye betra that's right na church nsemu mate ye fin krasi die ye ne beti metwa no ye yan ne be ye okre na o manfo ayetie ye no intimi fasa akwan no so edase na omonso intimi niye edase nyame sha bebre edase Obani ane kasa Jeff Kunadu Eastern Regional NPP Secretary o meji ompu yede ne kwa chairman ene de oboa wotimi nka because on work when it comes to faculty saba fan form oni ade Ahenkan on na yakwe all the gurus in the media yetanachi na bado wakaza kwa chairman ube kwa life mo DJ Nase Brad Nase deputy program say and sports for buya on why say sports for buya pe uno aye kwa ni mido ya professional no alert me tamaso now na ka jezo me kan enti amba bu ya me nko amomu me era de ya kwa wadane adefo so hiamu ba ya wo e kom bi ba e wo so wo mu atimi abadan ya fi adefo pam panam mu bi amaya asuba me a mu adi bi yo ni fe na we ya fo ma wadane adefo ba ko ni Jeff Kunadu sofo bi ansha wonkom onyanti mi anchechire wo omwati mi abeda yasi adefo tan minim sadai Spasubo the best sports program in the East Abrim Power Pokuare Agufadu Nana Chabi this year Chabi Bidin Odi Ahenkan Kwame Yeboah. This is why I say goodbye to you. Sports time live on Ahenkan 93.3 FM. Yami Shramo Yami Adma Nanumre Ananumre Road Respect Showbiz 933 Showbiz 933 Walumpo Showbiz 933 na odi anu mi giram person me be face you kakra group number what you do dabi from Kotoku Boys na so ni mi Oblimpo ni AJ ba any AJ yes na Kotoku Boys and the first one featuring Achimabo Abukila and easy ebe pai wa ha some was no AJ birthday intend ba be yashimu a eba be wa ha some ya mitimi nyani show birthday ni mintada nyani show I say no pro bodu anu and remember AJ affiliate we say yes me a tough man it's and the birthday no the birthday was Showbiz 933 and nonso okay man freestyle back here freestyle no twen nonso Odi enam se na onim na me covid onam se covid na odi adwena nu ma che dodo ese kwa chena de kakra bi nyame adoma 7 inti ye sheda ko trans ya apa weakness ni ani de be ma wo inti amanfo ntwa nonso ene nonso de wo wantie ayi ni bi wo yo ho ene minimi nya covid
if you are so be antimi nwe no mu nche oh David na sa wonu se wo de anya na utimi me okay oh e dia na se ye ba ofie be bo ene aba ye ba park no so be bo se de okay Kofi happy belated birthday thank you boss nyango bo nshira o so na oma onyo obrempo onye kese akoma so de nyoma no mram amen na koso ayo dwumaden amen nyame de afe aka wo fie ho and I am happy to work with you we are a very humble young man emra who apply so be gwa ha no no visa wontimi nye but we prove you wrong you are a great man nyango bo nshira pa amen nti enen mre be do birthday no that's boss you be do birthday no mo ni age yes DJ Nelson so here I don't birthday ro di bankuri katukwa le di ba de be mama for free pizza so na pizza wa ha pizza wa timi say na birthday be de ye be di wa that's all